impression, there is the desire to share for the glory of God. And by all means and cause, you want to share for the glory of God. Be you a child, a youth, an adult, please come to my left and share your testimony with our leaders. The opportunity will be given to you to come and share here in front of the cameras. And you shall be blessed the more in Jesus' name. Amen. Psalms 100. Psalms 100. Verse 1. Verse 1. De louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. A psalm of praise, make a joyful noise unto the Lord, all he lands. Des cris de joie à l'Éternel. A joyful noise unto the Lord. Dieu fait toujours ce qui est bien. Because God does good things always. Dieu a été bon envers nous. Because God has been good to us Pendant tout le début de ce programme. since the beginning of this program Aujourd'hui, up till now. pourquoi ne pas ouvrir la bouche Why not open your mouth et bénir le nom du Seigneur? and bless the name of the Lord Glorifier le nom du Seigneur. and glorify the name of the Lord? Poussez vers l'Éternel des cris de joie. He said, make a joyful noise unto the Lord. Es-tu fier de ce que le Seigneur fait? Are you happy of what the Lord is doing? De ce qu'il est en train de faire? Of what he's still doing? Pourquoi ne pas exprimer ta joie par tes actions de grâce? Why not express your joy by thanksgiving, En remerciant le Seigneur. by thanking the Lord? Ouvre ta bouche et loue le nom du Seigneur. Open your mouth and praise the name of the Lord. Bénis le nom du Seigneur. Open your mouth, bless the name of the Lord. Ta bouche et dis merci, Seigneur. Open your mouth and say, Lord, thank you. Thank you for this program. Thank you for your people. Thank you for my presence. Thank you for your power. Open your mouth, bless the name of the Lord. He does marvelous things. He does great things. He is worthy of our praise. He is worthy. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. In Jesus' name we pray. Verse 2. Save the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Come before the Lord with joy. You came here. Ne de va kple kuhia de la kafu apeto. You came here with Eye ne praise. va First of all, kple praise the Lord. nono mi ade Your kafu apeto. expectations are great. Mia mo kpokpo You lolo. are before the Lord. Eye mi la apeto bon Praise the kume Lord la first. apeto kafu Open your bon mouth ko and wo bless me the na name of the kafu bon ko. Lord. Ebena mi va He kple said, ase "Come with chocho eye gladness mi into cho his presence." ase chocho do bon kume. As you come into the presence of the Ne ne Lord, va apeto bon kume a. come with Cho joy. cho jijova. As you come into the presence Eye of the va Yehowa Lord, bon kume kple jijo. come with Play six ase songs chocho. of celebrations. Ne ne va As you Yehowa come into bon the kume presence a. of the Lord, come Ava- glorifying him, Eye no kafu. praising his name. Eye subo bon ko. Open your mouth and Wo bless nu the eye Lord. na kafu apeto. As you enter the court, Eye ne ne gere As you asara take me your a. seats, Esi me ke ne va know that the nuanyi Lord la. is good. Kafu and bon ko glorify his kokwe la. holy Ela name. be Yehowa nyo. Bless his holy Kafu name. ye bon ko kokwe la. Exalt Do the name Yehowa of the bon ko Lord. leji. Wo Open nu your mouth eye and na praise the kafu Lord. apeto. Praise the Kafu Lord. apeto. Praise Kafu the Lord. apeto. For Ela the be Lord is Yehowa good. nyo. Praise the Kafu Lord. apeto. Wo nu Open your eye mouth na and praise kafu the apeto. Lord. Since the Tso kaka first nkeke day, gbanto ajia. sinners have been Nuvo saved. ọlọ́pọ̀ ọ̀họ̀. Megbe de la ọlọ́pọ̀ Backsliders have been dọ̀dọ̀. restored. Tọ̀nà ọ̀pọ̀ The sick have been dọ̀yọ̀yọ̀. healed. Bàfa lame have ó walked. títìtrẹ.
eye tokunɔ kple The deaf and aɖetsututɔwo dumb ƒe have heard to and spoken. aɖetsututɔwo be aɖe tsu kpɔkatsutsu. Amewo siwo ko nɔ anyi ɖe Those who are kekeviwo me wheelchairs la, have abandoned their wotsi te le woƒe wheelchairs and kekeviwo now me they are eye wodze walking zɔzɔm. around. Verse 3. Kpekpe etɔ̃lia, midze si be Yehowae nye Mawu, eyae wɔ mi eye tɔ mienye, eƒe dukɔ kple alẽwo le yeƒe Know ye that the lãnyiƒe Lord, He is mienye. God. It is He that had made us and not ourselves, and we are His people and the sheep of His pastures. Praise the Kakafu na Lord. aƒetɔ. The Lord has made us. Aƒetɔ wɔe na mi. He makes everything. Ewɔna nu sia nu. He heals. Eyirana. He Etso delivers. akame. The Lord made us Aƒetɔa wɔ mi. His children, Etsɔ mi wɔ eƒe new viwo. creatures. Etsɔ mi tsɔ wɔ Children of eƒe God. viwo. Eye mi le lãmesẽ me. Eye mi Women kpɔ delivered. katsutsu. Lame Bafanɔwo, walking. bafatɔwo si ke le The Lord is the zɔzɔwo. one doing all this. Eya ta Open your wo mouth nu and ye bless na the name of akafu the Lord. aƒetɔ be ŋkɔ. Are you Ne aware nenye be it's Mawu the ƒe hand asie of la, God? ebena The le Bible ma says it is the Biblia bena Lord's Mawue le wɔm. Is the Lord's Mawue doing. le wɔm. Since Eye the first day, tso kaka it's the nkeke gbãtɔ Lord's adzia doing. Mawue le wɔm. Eye meme la Saturday, gbea Mawue le Friday is the wɔm. Lord's doing. Today, Egbea He will do agawɔe it ke again. He will do agawɔe it ke again. wo Open your nu mouth eye and na bless the kafu name be of the ŋkɔ. Lord. Wo nu eye na Open your kafu mouth aƒetɔ and be bless the name of ŋkɔ. the Lord. Are you praising the Lord? Ɖe ne aƒetɔa kafu ma. Can you exalt the Ɖe name of the wòle do Lord? Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe dzia. Can you glorify Ɖe the ne name le of the subɔ Lord? aƒetɔa. And Gblɔ na tell Mawu Lord, be Lord, metrɔ I'm ya here meva tonight ɖo. for you. Meva ɖo na wo. I'm here Aƒetɔ tonight meva wetrɔ ya to be encounter meva do you. go. I'm Meva here wetrɔ ya tonight for bena your nava sra visitation. ŋkpɔ. I'm Meva here wetrɔ ya tonight bena not to nye go mega back ya the ƒe me same. ale si ke meva o. I'm here tonight Meva wetrɔ ya bena for le there to be ma a starting awɔ point in my gɔmedzedze life. yeye gbakpli o. I'm here Aƒetɔ tonight meva wetrɔ ya bena for you na to trɔ transform nya my gbea life. biblo. Wo nu Open your mouth eye and na do pray. gbea Parle au ɖa. Seigneur. Talk to the Wo na Lord. Ouvre ta aƒetɔ. bouche et prie. Wo Open nu your eye mouth na and do pray. gbe ɖa. Ouvre ta bouche et prie. Wo Open nu your eye mouth na and do pray. gbea ɖa. Et parle au Seigneur. Eye na And ƒo ne talk to the Lord. Parle au aƒetɔa. Seigneur. Ƒo nu ne Talk to the aƒetɔ. Ce soir, Wetrɔ ya. quel est ton besoin? Wo What's your hiã need? nye Ce kama soir, hã. Tonight, quelles sont tes Awetrɔ ya la attentes? What are your wo mɔkpɔkpɔ ka expectations? nye ye nye kama Tonight, hã. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans Nu ta ka le vie? What dzi do be you Mawu want ne the wɔ le Lord to do w'agbe in me your ma life? hã. Ouvre ta bouche. Wo Open your nu mouth. Demande à Dieu. eye na Ask bia God. Mawu. Demande à Dieu. Bia Ask Mawu. God. Demande à Dieu. Bia Ask Mawu. God. Il le fera. He will do Awɔe it. na Il wo. le fera. He Ele will do wɔ it. ge. Et tu témoigneras. And Eye you will na testify. Et didase. tu témoigneras. Ne le And you dase will di testify. ge. Peut-être que tu as déjà Go des témoignages hin où dase tu es là. didi la Perhaps sio you la already fisi have ke ne testimony le. where you are there. Depuis que tu es dans ce Tso camp, kaka Since you came to me this ne tu la as fait ke da quelque sara chose me dans ta la. vie. God Ma has wɔ done nane something le in your w'agbe life. Viens me. ici à ma gauche Va Come here le to nye my left miɔkpa et dzi. partage avec nos dirigeants qui sont Eye là. na And me share with our gbakpekplɔlɔ leaders si who ke are le afi there. ma. Viens ici à ma gauche. Va Come nye here to my left. miɔkpa dzi. Partager ton témoignage. Eye na va And share Mawu your da se didi akple testimony. Partager ton kplɔlawo. témoignage. Na va Share Mawu your da te- se didi akple kplɔlawo. Testimony. Les frères, les dirigeants sont ici et ils t'attendent Kplɔlawo The nɔ leaders, teƒe the le teƒe brothers are siawo here and they're waiting lalawo. for you. pour écouter ton Bena témoignage. woase wo da se didia. To listen to your Pour testimony. écouter ton témoignage. To listen to your Ne testimony. cache pas ce miracle. Don't hide that miracle. Ne cache pas ce que Dieu a fait dans ma ta vie. wrɔ hide nusi what ke God ma has wɔ done na in wo la your life. mega Ne tsɔ cache wrɔ. pas ce prodige Don't Mega hide tsɔ that be wonders. que Jesu Dieu a fait wura dans ta o. vie. In your Nusi ke ma life. wɔ le Et Dieu le w'agbe fera mea. encore. And God will do Mega it tsɔ again. Ouvre ta bouche et Eye prie ce ma soir. waga Open we your no mouth ke. and pray tonight. Ouvre ta bouche et prie ce Wo soir. nu Open na your do mouth gbe ɖa and wetrɔ pray ya. tonight. Quelles sont tes attentes? What Wo are your mɔkpɔkpɔ nye ka expectations? o. Quelles sont tes attentes? What Wo are your mɔkpɔkpɔ nye ka expectations? o. Prie.
dogbera et Dieu t'exaucera. And the eye Lord mawo will answer you. atɔna o Pray, Et Dieu dogbera te visitera. And eye God mawo will visit asra you. kpɔ Prie. Pray, Et dogbera Dieu te transformera. eye God will mawo transform atrɔ you. o 18. Psalms 18, verse 32. Et des habitations sûres dans les asiles tranquilles. Dis Amen. In, ve- 18. 18 Psalm. 32, In verse 32, chapitre 32, 18. Ésaïe 32. Yes, sorry. Gloire à Dieu. praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. kakafuna Le Seigneur dit, The Lord says, Amen. mon peuple demeure. and my people shall dwell. Amen. Amen. Nous demeurons. We shall dwell de ce programme. In this program. Là où il y avait la guerre, Where there was war, que ce soit intérieur, be it Ava- internal, que ce soit internal, extérieur, be ava external. là où il y avait les troubles, Where there was trouble, que ce soit dans la famille Be it in your family, ou avec le voisinage, Alors, in the neighborhood, là où il y avait les troubles, Where there was trouble, que ce soit dans le corps physique, eganye in le the ŋtsi body, na o physically ou ce soit spirituel. or eganye spiritually, Le gbɔgbɔ Seigneur kpadzi o dit la paix. aƒetɔ le The Lord gbɔgbɔ le ŋtsi says fafa peace. Tu dois prier. olola do You gbe pray. ɖa Oh Seigneur, be Oh, Lord. aƒetɔ je veux cette paix totale. mele I ŋtsi need this fafa blibo total sia dzi peace. Oh Prince de paix, ɔ Oh, ŋtsi Prince fafa of fia Peace. vi que je vis ŋtsi dans la fafa paix. fia I want to live in Manu peace. apele. Ma demeure soit la paix. ŋtsi fafa Let me my dwelling be peace. nye Ouvre ta nɔƒe bouche et wòanye prie. ŋtsi Open your fafa mouth and pray. Ouvre ta bouche wo et nu eye na do gbe ɖa prie. Open your mouth and pray. La maladie ne sera pas ton trouble. Sickness will not be your eye trouble. dɔléle ma nye Le malheur funena ne me na sera o pas ton trouble. dzɔgbevɔ̃e ma nye Evil will not be funena me your na o trouble. Les esprits maléfiques eye sataniques ne viviƒe seront pas là ŋusẽwo pour te viviƒe troubler. gbɔgbɔ la Evil satanic spirit will not be there to trouble you. Ouvre ta bouche et wo prie. nu eye na Open do your gbe mouth ɖa and pray. Oh Seigneur, o Lord, aƒetɔ la paix dans mon âme. ŋtsi fafa Peace in le my nye soul. La luʋɔ me paix dans mon ŋtsi esprit. fafa Peace le in my nye gbɔgbɔ spirit. me La paix dans mon ŋtsi corps. fafa le Peace in ŋtsi my la body. me La paix dans ma ŋtsi famille. fafa le Peace nye in my ƒome me family. La paix dans mon ŋtsi environnement. fafa le Peace in my afi si environment. wo La paix me le dans ma région. ŋtsi Peace fafa in le my nye region. region me Ouvre ta bouche et prie. wo Open nu your eye mouth na and do gbe pray. ɖa Parle au Seigneur. And Wo talk ne to the aƒetɔ. Lord. Parle au Seigneur. Talk wo to na the Lord. aƒetɔ Parle au Seigneur. Talk wo to na the aƒetɔ Lord. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us Mon this. peuple demeurera dans le nye séjour de la paix. dukɔ And my people Yeah, shall yeah. dwell in a Yeah, peaceable dukɔ. habitation. Tu anɔ demeureras dans la paix. te- You ŋtsi shall fafa dwell teƒe in peace. Nous demeurerons dans la paix. We shall dwell in peace. Plus de conflits kpakple No more conflict ablɔse avec nous-mêmes. kɔɖemeƒewo. amongst ourselves. Avec nous-mêmes. Amongst míela nɔ ŋtsi ourselves. fafa Entre nous-mêmes et nous-mêmes. mía- Between mía ɖokui. ourselves and within eye ourselves. míanɔ ŋtsi Ouvrons la fafa bouche et kple prions. míanɔewo Open our mouths and pray. Oh, Dieu, nu donne-moi eye la na do paix. gbe Oh ɖa God, give me Amen. Que peace. je sois tranquille na Let ŋtsi me be fafa peaceful. dans mon âme bena ma intérieure. vo Let le me nye ŋutɔ ɖokuinye tonight. me Avec des troubles, With troubles, le Seigneur te donnera la paix. The Lord shall give you peace. peace. you shall pray. Et dis, Seigneur, and say, Lord, aide-moi. Aƒetɔ Help me. kpe ɖe ŋtsi Aide-moi. Help me. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Le Seigneur nous aidera. The Lord shall help us. Le Seigneur t'aidera. The Lord will help Il you. m'aidera. The Lord will help me. Il nous aidera. The Lord shall help us. Oh Seigneur, Oh, Lord. accomplis ton Aƒetɔ, projet dans ma vie. nabo ɖoɖo Accomplish your wòavɛ project in my life. Mele nye Accomplis agbe me. ton plan dans ma Aƒetɔ vie. nabo Accomplish ɖoɖo your ne plans vɛ in me my le nye life. agbe me. Accomplis ton programme dans Aƒetɔ ma vie. ɖoɖo Accomplish your programs in my Ouvre life. ta bouche et prie. wo nu Open eye your na do mouth gbe and ɖa pray. Parle au Seigneur. wo Talk nu to na the Lord. Parle aƒetɔ au Seigneur. Talk to the Lord. Que la volonté Mais totale de Dieu Mawu s'accomplisse ƒe dans ta vie. lɔlɔ̃ Let the ne perfect vɛ me will le of wo God be agbe me. accomplished in your Et life. ce que le Seigneur veut faire dans ta eye vie. nu si And ke that what the Mawu Lord dzi be wants
to do in your life. Que le Seigneur le fasse entièrement. Let the Lord do it completely. Dis à Dieu, Oh Seigneur, Oh Lord, me voici en ta présence. here am I in your presence. Me voici en ta présence. Here am I in your presence. Visite-moi. Visite-moi. Visit me. Touche-moi. Touch me. Transforme-moi. Transform me. Que je ne sois plus le même. Let me not remain the Que je same. ne sois plus la même. Let me not remain the Que ma same. vie soit transformée. Let my life be Que ma transformed. vie soit transformée. Let my life be changed. Ouvre ta bouche et prie. Oh Seigneur, Oh Lord, ne laisse pas rentrer le même ce do soir. not let me go back the same Ne tonight. laisse pas rentrer le même ce soir. Do not let me go back the same tonight. Je veux que tu me visites. I need your visitation. Je veux que tu me visites. I need your Je visitation. veux que tu me visites. I need your Est-ce visitation. que tu peux prier? Can you please pray? Est-ce que tu peux prier? Can you please pray? Est-ce que tu peux prier? Can you please pray? Parler à Dieu. And talk to God. Où es-tu? Where are you? Ouvre ta bouche. Open your mouth. Présente ta demande. Present your request. Présente tes requêtes à Dieu. Present your demands to God. Dieu t'écoute. God is listening to Dieu you. t'écoute. God is listening to Il you. t'exaucera. And He shall answer Il you. t'exaucera. He will answer Il you. fera des grandes choses dans He ta will do vie. great things in your life. Il te répondra. He will answer you. Il te répondra. He will answer you. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et Open prie. your mouth and pray. Du fond de ton cœur. From the depth of your heart. Vous me chercherez. You shall seek for me. Vous me trouverez. And you shall find Si me. vous me cherchez de tout votre cœur. When you search me with all your heart. Cherche l'Éternel de ton cœur. Seek the Lord with all your heart. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Seek the Lord with all your heart. Et le Seigneur t'exaucera ce soir. And the Lord will answer you Et le tonight. Seigneur t'exaucera ce soir. And the Lord will answer you tonight. Nous continuons et nous mettons encore l'accent là-dessus. We are praying and emphasizing on it. Tu as un témoignage. You have a testimony. Tu as un témoignage. You have a testimony. Ne manque pas de venir ici à gauche partager avec nos dirigeants qui sont Do là. not fail to come here by the left and share with the leaders waiting for you there. S'il te plaît, viens immédiatement partager ce que tu as fait dans ta vie. Please come forward, share what the Lord has done in your life right now. Avec nos frères qui sont assis là-bas, ils t'attendent. With our brethren who are seated there waiting for you. Tu as fait de grandes choses dans ta vie. God has done great things in your life. Ne cache pas cela. Do not hide it. N'aie pas honte. Don't be ashamed. De partager ton témoignage. Share your testimony. Viens partager ton témoignage. Share your testimony. Ne reste pas là-bas derrière. Don't remain there behind. Les dirigeants t'attendent ici. The leaders here are waiting for Tu es you. venu partager ton témoignage. To come and share your testimony. Et le Seigneur le fera encore. And the Lord shall do it again. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth, pray. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Oh Seigneur, Oh Lord, qu'il n'y ait aucun obstacle let there be no obstacle à mes bénédictions, to my blessing, à la manifestation de ta to présence, the manifestation of your à la presence, manifestation de ta bonté, to the manifestation of your à goodness, la manifestation de ta puissance, to the manifestation of your à power, la manifestation de ta miséricorde, to the manifestation of your mercy. Oh Seigneur, enlève tout obstacle de ma vie. Remove every obstacle from my life. Tout ce qui va résister, anything that will resist, toute résistance en moi, any resistance in me, enlève Seigneur. remove it, Lord. Enlève Seigneur. Remove it, Ouvre Lord. ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. De tout ton cœur. From the depth of your heart. Parle à Dieu. Talk to God. De tous tes besoins. From all your needs. From all your needs. Parle à Dieu. Talk to God. De toutes tes attentes. From all your expectations. Parle à Dieu. Talk to God. De son programme dans ta vie. For his program in your life. De ses projets dans ta vie. For his project in your life. Parle à Dieu. Talk to God. De tes désirs. For your concerning your desires. Et de tes requêtes. And your request. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Dis au Seigneur.
Tell the Lord, Ce soir, tonight, je ne rentrerai pas le même. I will not go back the same. Je refuse de rentrer le même. I refuse to go back as I Je came. ne rentrerai pas le même. I will not return home the Je same. ne rentrerai pas le même. I will not return home the same. Dieu te bénira. The Lord shall bless Dieu you. te transformera. The Lord shall transform Dieu you. te visitera. The Lord shall visit Dieu you. te touchera. The Lord shall touch you. Dieu sera avec toi. He will be with La you. main de Dieu reposera The hand sur of toi. God will be upon you. Et tu ne seras plus le même. And you shall not remain the same. Beaucoup de témoignages. Many testimonies. Beaucoup de témoignages. Many testimonies. Beaucoup de témoignages. Many testimonies. Les portes sont déjà ouvertes. Doors are already open. Ouvre ton cœur. Open your heart. Ouvre ton cœur. Open your heart. Dieu va le remplir. The Lord shall fill it. Ouvre ton cœur. Open your heart. Attends ce soir. Expect tonight. Attends ce soir. Expect tonight. Son attente ne sera pas déçue. Your expectation shall not be cut off. Attends ce soir. Expect tonight. Tu verras les miracles de Dieu. And you shall see the miracles of Et God. tu verras la gloire de Dieu. And you shall see the glory of Et tu God. verras la présence de Dieu. And you shall see the presence of Attends God. ce soir. Expect tonight. Attends ce soir. Expect tonight. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth, pray. Et bénis le nom du Seigneur. Bless the name of the Lord. Glorifie le Seigneur. Glorify the Lord. Pour son serviteur. For his servant. Pour son peuple. For his people. Pour ses ministres. For his ministers. Glorifie le nom du Seigneur. Glorify the name of the Lord. L'exaucement à ta requête. For the answers to your request. Pour la transformation. For the Que transformation. le nom du Seigneur soit glorifié. And let the name of the Lord be glorified. Au nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we pray. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Lord, we bless your holy name. Parce que nous ne sommes pas seuls. Because we are not alone. Tu es avec nous. You are with us. Ta présence, Your presence, ton esprit, your spirit, ta puissance, your power, ta miséricorde, your mercy, ta bonté, your goodness. Oh Dieu, Lord, quelle soirée. This evening, Une soirée de réjouissance. an evening of celebration. Quelle soirée. This evening, Une soirée de fête. an evening of feasting. Quelle soirée. This evening, Une soirée de célébration. an evening of celebration. Oh Lord, Manifeste-toi puissamment. manifest yourself mightily. Ton peuple attend. Your people are expectant. Nous attendons. We are expectant. Déverse des pluies. Des Pour pluies rain, de bénédictions. pour rains of Des blessings, pluies de miracles. rains of miracles, Des pluies de visitation rains divine. of divine visitation, Des pluies de la paix et de la réjouissance. rains of peace and joy. Ouvre les écluses des cieux. Open the windows of heaven. Ouvre les portes du ciel. Open the doors of Ouvre heaven. les fenêtres du ciel. Open the windows of Ouvre heaven. partout, Seigneur. Open everywhere, Lord. Visite ton peuple. And visit your people. Visite ton peuple, And Seigneur. visit your people. Merci notre Dieu. Thank you, our God. Parce que nous croyons. Because we believe Que tu nous as écoutés. that you have heard us Et tu nous as exaucés. and you've answered us. Au nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I see some people sitting down. It's not time to sit down. Je vois des gens qui sont assis, c'est pas le moment d'être assis. I want to tell you this is the 4th day of this special crusade. Je vais vous dire que aujourd'hui c'est le 4e jour de cette croisade spéciale. From the very first day, Le premier jour, God has been proving himself strong. Dieu a prouvé qu'il est fort. And I want to tell you, Je vais vous dire, today, aujourd'hui, no matter the challenge you are going through, quoi votre défi, the same God who was here on Thursday, le même Jésus qui était là le jeudi, who was here on Friday, qui était là le vendredi, who was here on Saturday, qui était là le and samedi, this morning, et ce matin, he is here this evening again to reach out to you. et il est là ce soir pour vous atteindre. Hallelujah. Alléluia. I would like to call, I wish to call on you to join us as we worship God this evening. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras
l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Lift your hands to the Lord and wave your hands to the Lord and worship the Lord. You are higher than the highest. You are greater than the greatest. There is nothing impossible for you to do. You are higher than the highest. You are greater than the greatest. There is nothing impossible for you to do. You are higher than the highest. Oh Lord, you are greater than the greatest. Yeah, there is nothing impossible for you to do. Lord, you are higher. You are greater than the greatest. There is nothing impossible for you to do. You are stronger than the strongest. You are bigger than the biggest. There is nothing impossible for you to do. You are better than the best. You are greater than the greatest. There is nothing impossible for you to do. You are higher than the highest. Yes, oh Lord, you are greater than the greatest. There is nothing impossible for you to do. You are higher than the highest. You are greater than the greatest. There is nothing impossible for you to do. Lord, you are higher. You are higher than the highest. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Than the greatest. Lord, you are higher. You are higher than the highest. Oh, you Lord. are greater than the greatest. There is
nothing impossible for you to do. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you will never change. Ancient of days, as great as you are, as great as you are, you will never change. Ancient of days, Ancient of days, as great as you are, as great as you are, you will never change. Ancient of days, as great as you are, as great as you are, you will never change. Ancient of days, Ancient of days, as great as you are, as great as you are, Lord, you remain the same. Ancient of days, wave your hands to the Lord. as you are, as great as you are, you remain the same. Ancient of days, Ancient of days, hallelujah, as great as you are, as you are, as you are, you will never change. You will never change. Ancient of days, hallelujah, as great as you are, as you are, you will never change. Hallelujah! Hallelujah! Are you ready to praise the Lord this evening? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur ce soir? Are you ready to praise the Lord? If you are ready to praise the Lord, say hallelujah! Vous êtes prêts? Dis alléluia! Your hands, your hands, your hands. This kind God, I never see your type. Oh, this kind God, blessed be your holy name, blessed be your holy name. This kind God, Your hands, your hands. I never see your kindness. This kind God, This kind God. blessed be your holy name. Lemma. This kind God, I never see your kind. Oh, this kind God, blessed be your holy name, blessed be your holy name. This kind God, I never see your kind. Never see your kind. Oh, This kind God, blessed be your holy name. this kind God, oh, I never see your kind. Oh, this kind God, blessed be your holy name, blessed be your holy name. This kind God, I never see your kind. Never see your kind. Oh, This kind God, blessed be your holy name. command the
ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur? Comment ne pas te louer? Seigneur? Comment ne pas te louer? Les mains. Shall be moved at the final amen. All your tears will dry at the final amen. Receive your miracles at the final amen. You will testify. Amen. 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 All your tears will dry at the final amen. Receive your miracles at the final amen. You will testify. At the final amen. Mountains shall be moved at the final amen. All your tears will dry at the final amen. Receive your miracles at the final amen. You will testify. Amen. 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 All your tears will dry at the final amen. Receive your miracles at the final amen. You will testify. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all your tears will dry. At the final amen, receive your miracles. At the final amen, you will testify. Amen. 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 All your tears will dry. At the final amen, receive your miracles. At the final amen, you will testify. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Avec ma famille, je vais y aller. Avec mes enfants, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, 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 je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Avec ma famille, Je vais y aller. et avec mes enfants, Je vais y aller. avec ma famille, Y aller. Ici namaye o, ici namaye to celebrate. ici namaye ici namaye. Namaye o, ici namaye to celebrate. Ici namaye ici namaye to celebrate. Ici na yoye o, ici na yoye to celebrate. Your hands.
are here to celebrate. Shout hallelujah! Hop, 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 hop. Jésus a opéré des miracles, oui, il opère. Il opérera. Jésus a opéré des miracles, oui, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Dans ta vie, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Ma santé, il opère. Il opérera. Jésus a opéré des miracles, oui, il opère. Jésus a opéré des miracles, oui, il opère. Il opérera. Dans ma vie, il opère. Il opérera. Au nord-ouest, il opère. Il opérera. Au sud-ouest, il opère. Il opérera. À l'est, il opère. Il opérera. À l'extrême nord, il opère. Il opérera. À Douala, il opère. Il opérera. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, Seigneur Jésus. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Are you ready for a miracle tonight? Shout hallelujah! Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, et que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton seul nom, Yahweh. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, et que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton seul nom. Yahweh, 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 Dieu de miracles, Étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Dieu de miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton seul nom. Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton saint nom. Yahweh, Dieu de miracles, Yahweh, Yahweh, étends ta main sur ton peuple, alléluia, que les païens voient tes miracles, alléluia. et qu'ils louent ton seul nom. Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple, que les païens voient tes miracles, et qu'ils louent ton saint nom. Together, let's praise the Lord, He's alive. 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 Hallelujah! Give a mighty hand clap to the Lord Jesus. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Le Seigneur est déjà au milieu de nous. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est au milieu de nous. Tell the person beside you, Jesus is already in our midst. Est-ce que tu le sais? Do you know that? Jésus est déjà au milieu de nous. Jesus is already in our midst.
Ce soir, Tonight, this evening, ce que l'oreille n'a jamais entendu, nu si But ke yes, I've never tome heard. se ce que kpɔ les yeux n'ont jamais vu, nu si But ke the eyes nukuwo have me not yet kpɔkpɔa c'est ça que nous allons enuma expérimenter. ebe me what we are going to toto mi experience. da Si tu es wɔ sûr que tu vas ne l'expérimenter, ɖeka ɖe dis dzi be Alléluia. wodawo me toto sia la gbɔ be if you are sure you are going to Alléluia. experience it, shout hallelujah. Nous allons prier We are do going gbe na to pray. et aƒetɔ levons la voix. míakɔ míaƒe gbewo Glorifions dzi le Seigneur Glorify the míatsɔ bu Lord. na pour ce qu'il est aƒetɔ en train de faire au milieu de enu nous. si ke what wole is wɔ doing le our mía midst. dome la ta Glorifions-le kafo Glorify ƒe him. ŋkɔ pour sa ɖe fidélité. yeƒe For his debɔwɔ ta faithfulness. Il a commencé avec nous. edze began with gɔme us. kple mi Depuis le jeudi, tso Since kaka the yɔra et gbe nous avons vu. And we eye have seen. míekpɔe Non seulement nous avons entendu, mais nous avons mímese vu ɖeɖe ko that we ke heard de nos propres míekpɔe míetsɔ yeux Very míaƒe kpɔkpɔe eyes. à ce lieu alpha. In le this alpha teƒe location, si ko le gloire wɔ de ɖoɖoa le Dieu la s'est mawo manifestée. ƒe tsi Lord kɔkɔe of le God is being agbasam le manifested. teƒe C'est ma pourquoi rendons-lui la eya gloire, ta That's why I want to give him the glory. adorons-le, let's mina worship. míasɔbɔe célébrons Dieu. mina Celebrate míadoe ɖe dzi Je vais vous entendre prier. me I want to ye hear ma you se pray. miaƒe ŋkɔ le gbedodoɖa me Je n'entends pas vos voix, s'il vous ebe plaît. le I'm not miaƒe hearing your gbewo se voices, motafla Il est tse digne d'être He- célébré. He- edze be Worthy to be woakafu ebe celebrated. ŋkɔ Il est digne d'être edze glorifié. be worthy to be míaadoe ɖe glorified. doe ya ma ɖe Un dzi Dieu fidèle. enye A mawu faithful ŋuteƒe God. wɔla Nous remettons ce rendez-vous entre ses mains. eye Commit mitsɔ this gododo appointment to his sia hand. do yeƒe asi me Au nom de Jésus, nous avons le Yesu ƒe ŋkɔ dzi prié. miedo Jesus' gbe ɖa le name we pray. Dans Jérémie chapitre 32, le verset Yeremia 17, ƒe akpa le ta Jeremiah 32, 17. blatɔ il dit, Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Our Lord God, akpa o behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee. Rien n'est trop difficile à Dieu. There is nothing too hard for God. Les impossibilités dans la vie des uns des autres, il va les enlever ce soir au nom de Jésus. Impossibilities in the life of each and every one of you, He's going to get them out of your way in Parce Jesus' que name. rien n'est trop difficile pour lui. Because nothing is difficult for him. Ouvrons nos bouches. Open your mouth. Déclarons à Dieu, Declare unto the Lord, je sais I know Amen. que tu as créé wɔ les cieux et la terre heavens and the earth par ta grande puissance by your great power. et par ton bras étendu. And we have stretched out arms. Et rien n'est trop difficile pour toi. And nothing is hard for Dans thee. la vie de mes frères, de mes soeurs, My sisters, rien ne sera difficile pour toi. not to be hard for thee. Et tends tes mains sur nous ce soir. Stretch out your hand upon us Et now. tends tes mains sur nous ce soir. Stretch out your hand upon us this evening. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifest yourself in our midst. Nous allons remettre le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, entre les mains de Dieu. We're going to commit the servant of God, the man of God, in the hands of the Lord. Notre Père dans la foi. Our Father in the faith. Nous allons demander à Dieu de lui augmenter la vigueur. We're going to ask the Lord to increase the vigor. De le charger davantage pour nous. Charge him the more for us. Et que la déclaration de la parole de Dieu ce soir And that the declaration of the word of God tonight soit oui et amen dans la vie de tous au nom de Jésus. will be yea and amen in the life of all in Jesus' name. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Père, merci pour ce soir. Thank you, Lord, for Nous tonight. savons que tu es fidèle. We know you are faithful. Et chacun aura son témoignage ce soir au nom de Jésus. And each and every one will testify tonight in Jesus' name. Merci parce que tu nous exauces toujours. Thank you because you answer us. Au nom de Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Nous prenons notre programme. Page 3, Page number 3. victoire en Jésus. Page 3, victoire en Jésus. J'ai entendu la vieille histoire d'un sauveur qui vint de la gloire, qui livra sa vie pour acheter un grand pécheur comme moi. J'ai appris comment il souffrit et répandit son précieux sang. Je me repentis de mes péchés et j'eus la victoire. J'ai entendu qu'il guérit et que sa puissance purifie, qu'il a fait marcher des expropriés et guérit des aveugles. Et j'ai crié: oh Jésus, viens guérir mon esprit brisé. Je ne sais comment Jésus vint me donner la victoire. J'ai appris qu'il me prépare une très belle demeure dans la gloire. J'ai appris qu'il y a des rues dorées semblables à du cristal et des anges qui chantent là-haut l'ancienne histoire de rédemption. Un beau jour, je chanterai là-haut le chant de victoire. Oh, quelle victoire en Jésus, mon sauveur pour toujours. Il m'a cherché, sauvé par son sang expiatoire. Il m'a aimé le premier. Je lui dois tout mon amour. Il m'a donné la victoire par son sang expiatoire. I heard an old story, how his Savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is due him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood.
rise up as we go to the Lord in prayer. Nous allons tous nous lever pour prier le Seigneur. We are praying for all countries in the world where there is ongoing war. Nous allons prier pour tous les pays du monde entier en conflit actuellement. The Lord will want us to make declaration, Le Seigneur nous invite à déclarer, to command peace to reign in all these nations. commander pour que la paix règne dans toutes ces nations. The Bible has told us La Bible nous a dit we will decree a thing que nous allons décréter une chose and it shall be established unto us. et cette chose sera établie. Let's declare with all our hearts and faith Nous allons déclarer de tous nos cœurs avec foi that God will bring down all violence and establish calm in such places. que Dieu fasse taire toute violence et apporte la paix dans tous ces pays. Open your mouth and pray Élevez vos voix et priez for Russia, pour la Russie, for pour Ukraine, l'Ukraine, for pour Ethiopia, l'Éthiopie, for the Cameroon, pour le Cameroun, for Mali, pour le Mali, for Syria, pour la Syrie, all nations toutes les nations where there is ongoing war. qui sont en conflit. We declare peace Nous déclarons la paix in the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus-Christ. And within their borders, violence will no more be had. Et dans tous ces territoires, il n'y aura plus la violence. Open your mouth and pray. Élevez vos voix et priez. Declaration, declaration, declaration. Les déclarations. Declare peace, enforce peace. Déclarer et ordonner la paix. The Bible says La Bible déclare that Jesus must reign and he will put his enemies under his footstool. que Jésus-Christ doit régner et tous ses ennemis seront son marchepied. He is the Prince of Peace. Il est le prince de la paix. Let's pray Prions that his peace will reign all over the world. pour que sa paix règne dans le monde entier. We are going to pray Nous allons prier that God will defeat all selfish ambition, que Dieu renverse toute ambition égoïste, all thirst for domination, toute soif pour la domination, all greed for other people's resources, toute passion pour s'accaparer les ressources des autres, all pride that is leading to wars. tout orgueil qui mène à la guerre, That God will defeat them que Dieu les neutralise, and that God of heaven will scatter those people that delight in war. que Dieu disperse tout cela qui prennent plaisir à la guerre, That the kingdom of this world will become the kingdom of our God and of his Christ. que les royaumes de ce monde soient les royaumes de notre Dieu et de son Christ. So let's lift up our voices and pray Élevons nos voix et prions that God will visit all those nations que Dieu visite toutes ces nations where there is war and unrest and violence qui connaissent la guerre, les crises et les and violences, send them divine help from heaven, et que Dieu leur envoie l'aide du ciel, divine provision, la provision, divine protection, la protection, divine touch and comfort, la touche divine et le confort divin, and that God will minister in his love to all those vulnerable people. et que Dieu manifeste son amour à toutes ces personnes vulnérables. Let's pray as well that in their affliction they will remember to see God early. Prions également que dans leurs afflictions, ils se souviennent de chercher Dieu quand il est encore temps. That their present situation will draw them to the Lord. Que leur situation actuelle les attire au Seigneur. Pray. Priez. We are going to pray Nous allons également prier that all saints, all believers, all ministers, all ministries operating in those nations que tous les saints, tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les ministères qui sont à l'œuvre dans ces nations, as the Bible has said, the eyes of the Lord are over the righteous, the eyes of the Lord will be upon them. comme la Bible le déclare si bien que les yeux du juste sont du Seigneur sont sur les justes, que les yeux du Seigneur soient sur ses enfants. And his ears will be open to their prayers. Que ses oreilles soient attentives à leurs prières. Pray. Priez. Pray Priez. that the Lord will keep his own preserved and make them steadfast, even in their faith. Que le Seigneur
préserve et affermit ses enfants. That in this time of famine, the Lord will provide for them. Que le Seigneur pourvoie pour eux. And they will be delivered from the power of the sword. Et ils seront délivrés de la puissance de l'épée. We are going to pray for the man of God Nous allons prier pour l'homme de Dieu. that the Lord has been using to promote the gospel. Que le Seigneur utilise pour promouvoir l'évangile. More power, Plus de puissance, more grace, plus de grâce, more plus strength, de force, more anointing, plus d'onction, more unction. plus de That as puissance. he proclaimed the word from this place, Comme il proclame la parole à partir d'ici. individuals who had conflict with themselves, Ceux qui sont en conflit avec they will eux-mêmes, find peace in the name of Jesus. qu'ils trouvent la paix au nom de Jésus. Families where there are conflicts, Les familles qui rencontrent peace will reign in the name of Jesus. que la paix y règne au nom de Jésus. Communities and nations are in conflict. Les communautés et les nations qui connaissent The les peace conflits, of God will be projected to all. que la paix de Dieu se manifeste à tous. Minds that are struggling and tormenting people, God will grant his peace in the name of Jesus. Les personnes tourmentées et agitées, que ces personnes reçoivent la paix au nom de Jésus. We pray that God will hasten the word of his mouth to perform. Nous allons prier pour que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. That no one will be able to resist the faith and the power of his word in the name of Jesus. Que personne ne soit capable de résister à la foi et à la puissance de sa parole au nom de Jésus. Let's pray for other ministers, Prions pour les autres that the ministres power and de the Dieu, presence of God will abide with them. que la puissance et le pouvoir de Dieu demeurent en eux. Unction to function accordingly, the Lord will give to them. Que Dieu leur donne la puissance pour fonctionner au nom de Jésus. And that both in Alpha location and other connecting centers, miracles, signs and wonders, power of the Lord will be witnessed in the name of Jesus. Que ce soit ici, au lieu principal de la croisade, comme dans les autres endroits, que la puissance du Seigneur soit à l'œuvre au nom de Jésus. Let's begin to praise the Lord. He has answered prayer. Remercions le Seigneur de nous avoir exaucés. Father, we thank you because of your love. Merci Père pour ton amour. We pronounce peace Nous déclarons la paix over Ukraine, en Ukraine, over Russia, en Russie, over Syria, en Syrie, Ethiopia, en Éthiopie, Mali, au Mali, our country here in Cameroon. dans notre pays. We ici, pray au that Cameroun. Prince of Peace will take over everywhere. There will be peace and calm in the name of Jesus. Nous prions pour que le prince de la paix prenne les commandes partout au nom de Jésus. Bless this program more and more. Bénis davantage ce programme. Thank you, our Father, for answering our Merci prayer. Père de nous avoir exaucés. In Jesus' name we have prayed. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If you know you are happy, say praise the Lord. Praise Si the vous êtes Lord. content là-bas, dites gloire à Dieu. You are welcome to this Yahweh s'en va. fourth day of the program. Vous êtes les bienvenus au quatrième jour du programme. Day 1, miracle galore. Day 2, galore continuous. Day 3, today we said is going to be quadruple. Le premier jour, deuxième jour des célébrations de miracles. En ce quatrième jour, les miracles au quadruple. We want to make you understand that this program continues till Tuesday. Nous voulons vous faire comprendre, le programme continue jusqu'à mardi. Tomorrow in the morning, Demain matin, 7 a.m. 7h00. If I were you, I will come here at 6:30 J'étais à votre place, je serai là à and 6h30. pray and prepare myself for the ministers' conference. Priez et me préparer pour la conférence des ministres. It's starting here at 7 o'clock
Exactly. Cela commence à 7h00. For all ministers, pour tous les ministres, for all church workers, pour tous les ouvriers des églises, all those working in the churches, ceux qui travaillent like dans les usher, choir, and the rest, surveillants chorales et le reste, then professionals les professionnels in different walks of life, dans tous les autres domaines, they are to attend. doivent attendre. Friday, it was wonderful here. Vendredi, c'était merveilleux. We want to also make you know Aussi vous faire that the crusade will continue tomorrow evening. que la croisade continue demain soir. And don't come late, Ne venez pas en retard. because the Lord will bless us abundantly. Parce que le Seigneur nous bénira. Tuesday will be the grand finale. Le mardi sera la finale. That day En ce jour-là, will be more than wonderful. ça sera plus que In the merveilleux. morning and in the evening. Le matin et le soir. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We have some dignities amongst us. Il y a certains dignitaires parmi nous. We have also men of God amongst us. Nous avons aussi des hommes de Dieu parmi nous. We have in our midst here Dr. Zometa Zometia, Nous avons parmi nous le docteur Zometa, Chris Santos, Chris Santos, founder Global Mission Assembly. le fondateur de la mission globale. If he's there, can he stand up? Okay, that's him there. Le voilà. You are welcome, sir. Put your hands together. Applaudissez très fort. We have Pastor Mrs. Emilia Emmanuel Banda, founder, General Overseer, Fountain of Life Ministries. Nous avons le pasteur Emilia, le fondateur. Oh, you are welcome, sir and ma'am. Vous êtes bienvenus. Monsieur et Then madame. we have Apostle Abiachu Terence, President and Founder, Shining Light Ministry. Nous avons l'apôtre du ministère de la vie brillante, le fondateur. You are welcome. Vous êtes le bienvenu. Then we have in our midst Dr. Mbosi John, Chairman for the Pentecostal and all churches for the organization of the GCK for Northwest. Nous avons le président de l'organisation de GCK dans le Nord-Ouest. He was a part of the organizing committee. Il faisait partie du comité And he d'organisation. came here with an entourage. Il est venu avec son So put entourage. your hands together again. Applaudissez très fort encore. You are welcome, sirs. Vous êtes les bienvenus, monsieur. We thank God. Stay put as your miracle will not miss you. Nous remercions le Seigneur. Vous êtes là, votre miracle ne And the va Lord will not pass you by. Et le Seigneur ne vous passera pas. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Gratitude is one of the most powerful practices that humans can implement in their lives. Thankfulness grows our view of God while enabling us to see our need for Him in our lives. We celebrate what God is doing in this world through us. Music evokes praise to God, and it opens our hearts to receive direction and vision for our lives. It calms our hearts. As we listen to this music, what makes you thankful? For God is the giver of all good gifts. Psalm 20 verse 5 says, "We sing for joy over your victory, and in the name of our God we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. We bring you choirs from the nations, regions, and states across the globe." Rooted out, rooted out, rooted out, it shall be rooted out. Rooted out, rooted out, rooted out, it shall be rooted out. It shall be rooted out, be rooted out, be rooted out, rooted out, it shall be rooted out. Oh, rooted out.
against the will of the Lord shall be rooted out and be cast into the fire according to God's word. Rooted out, it shall be rooted out. Rooted out, rooted out, rooted out, it shall be rooted out. I know the thought and the plan God has for me, to live such a life of love, joy and peace. They'll be rooted out, all things not planted by Him. If it be God and me, it shall be rooted out. The word of God. Oh yes. Rooted out. It shall be rooted out. It shall be rooted out. Be rooted out. Be rooted out. Rooted out. It shall be rooted out. Rooted out. Rooted out. Rooted out. It shall be rooted out. Rooted out, rooted out, rooted out. It shall be rooted out. It shall be rooted out, rooted out, rooted out. It shall be rooted out. Rooted out, rooted out, rooted out. It shall be rooted out. Rooted out. We are here in your presence, here in your presence, seeking your face, searching for grace. We are here in your presence, here in your presence, seeking your face. We need embrace, embrace for our reclaim. All we need is your encounter. One thing I'm asking of is your encounter. To seek your face, searching for grace. All I need is your encounter. One thing I'm asking of is your encounter. Reveal your face. We need embrace, embrace for our reclaim. I wanna see your face and crave for embrace, the embrace of my Father to reassure my destiny. I need a restoration in the power of resurrection, a deeper revelation of your power and plan, oh God. Yea, all we need is your encounter. One thing I'm asking of is your encounter. To seek your face, searching for grace. All I need is your encounter. One thing I'm asking of is your encounter. Reveal your face.
Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amongst many testimonies that have happened here, parmi des nombreux témoignages que nous avons eus ici, we want to take one. nous voulons prendre un. And after the message Et après le message and the prayer of the man of God, et la prière de l'homme de Dieu, we are going to enter the quadruple phase of the miracle gathering. nous entrerons à la phase du Put your hands together as the testifier is coming up. Applaudissez très fort comme le témoignage vient. Praise the Lord. By my side is Sister Tavi Delphine. Let's listen to her testimony. Praise the living God. Praise the living Jesus. My name is Sister Tavo Delphine from Kambe region, Consol region, Congo of districts. I want to testify the goodness of the Lord in my life, what God did to me on my way to this crusade as I left my region, coming down to pray and prepare for the coming of the man of God for this crusade. The devil planned to finish my life on the way, and the passengers that they were with me in the vehicle. So when we came and reached at Kumba, we were 4 of us in the vehicle, and the vehicle, unfortunately, we just surprised to see the vehicle left the road and going directly to the grass, to the bush. And the driver tried to control the vehicle. It was not possible. And the direction where the vehicle was going, there was a deep pit. And he was going directly to that pit. And when you look at the place, and it's a miracle of God. None of us would have survived from that pit. Praise the Lord. So as the vehicle was going to that direction, I saw the pit. I shouted, Jesus. And that name of Jesus have power to save, to deliver, to heal and to protect. So God answered my prayer. I pray for myself that God should keep me alive so that I will come and prepare for the coming of the man of God. I also save the life of those passengers in the vehicle. Praise the Lord. God answered my prayer and we came out successfully, even though there were 4 of us, 3 of them have injured. But I came out with no injury. Praise the living God. Gloire à Dieu. Elle s'appelle la sœur Delphine de la région de Cambé. Elle témoigne la bonté de Dieu, comment Dieu l'a délivrée pendant qu'elle venait pour cette croisade. Elle dit, en venant pour la croisade, le véhicule qu'ils ont emprunté a eu un accident en route. Que subitement, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Le diable ne voulait pas qu'elle arrive ici. Et le chauffeur lui-même a découvert seulement que la voiture était en train d'aller vers la brousse et ça se dirigeait vers la falaise. Mais par la grâce de Dieu, quand elle-même a vu cela, elle a crié Jésus et par la grâce de Dieu, par un miracle, la voiture s'est arrêtée, rien ne s'est passé, juste les autres passagers qui ont eu certaines blessures, mais elle est sortie saine et sauve. Elle rend grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Amen. Put your hands together for Jesus. Applaudissez très fort pour le Seigneur Jésus. Alpha Location Choir. La chorale.
dry the burning tear. With his healing touch the soul to cheer. Oh, how rise he called Levi. Upon Judea's plain. By every cause of pain. Upon Judea's plain, he stands today by every cause of pain. This mighty Savior will make thee whole again. Tenderly the Master called, let's still bow soul unto his perfect will. Let his healing touch the soul to thrill. Praise his name for victory. He healed the dying upon Judea's plain. By every cause of pain. And he will heal somebody today. Oh, look and live. This mighty Savior will make thee whole again. He healed the dying upon Judea's plain. He stands today by every cause of pain. Oh, look and live. Oh, look and live. Serpent shall be slain. Mighty Savior will make thee whole again.
Praise the Lord. The fourth day of the Global Crusade with Kumuyi. Jesus, this same Jesus, the Prince of Peace. In John chapter 16, verse 33, Jesus gave us a promise that in the world there's tribulation and there will be tribulation. And of course, you know, look at all that is happening around us. But he has given us a promise that in him we will have peace. And tonight, that peace is coming your way. As his anointed servant, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, comes to give the word of life, the word of peace, the word of salvation. Get ready, listen, and receive peace from the Prince of Peace. Before he comes, I'm pleased to welcome tonight Dan Lutin to lead us again on this fourth day of the Global Crusade with Kumuyi. God bless you. Bonjour à toutes et à tous, c'est le pasteur Dan Lutin. J'espère que vous allez bien. On va vivre encore une belle journée, un beau moment de louange et d'adoration. Et je tiens encore à remercier le pasteur Kumuyi pour cette invitation. Et c'est vraiment un privilège. Je suis toujours honoré de participer à cette belle conférence. Ce même Jésus, le Prince de la paix. Quels sont ceux qui sont heureux d'être là? Est-ce que je peux entendre un cri de joie jusqu'à Bordeaux? Alors j'espère que vous avez salué les 2-3 personnes autour de vous et que vous êtes prêts maintenant à louer, à célébrer le roi des rois. Et j'aimerais vous poser une question. Quels sont ceux parmi vous, dans toute la planète ici, quels sont ceux qui ont été libérés, rachetés, délivrés et pardonnés par le roi des rois? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? 1, 2, 3. No do luna sese mia adje haji agome de ka eve eton 1 2 3 hey. Allez, on tape des mains tout le monde. Laissez-moi vous entendre. Oh 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 oh. On y va. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es reçu. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Allez, on tape des mains. 1, 2, 3. Dans mon cœur, tu t'es résonné le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Allez, chante-le. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Hey! Allez, on tape des mains. Garde-moi toujours près de toi. Tu es mon secours et ma joie.
racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Une dernière fois. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh 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 oh. Je vivrai pour toi. Oh 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 oh. Et s'il y a des rachetés, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Oh Seigneur Jésus, on est tellement reconnaissant, Seigneur, de pouvoir vivre ces instants tous ensemble. Seigneur mon Dieu, partout sur la planète, tous ceux qui sont connectés à cette conférence, ce même Jésus, le Prince de paix, je veux proclamer la paix maintenant. Je veux proclamer la liberté. Seigneur mon Dieu, tu nous as libérés. Tu nous as rachetés à un grand prix. Au prix de ta vie, Seigneur. Et c'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous honorons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous élevons. Seigneur, mais on ne veut pas, Seigneur mon Dieu, se tromper de chemin, Seigneur. Et on veut te dire, Seigneur, je veux revenir au cœur de la louange. Je veux revenir au cœur de la louange, Seigneur. Jésus, oh, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Je reviens au cœur de la louange, Seigneur. Oh, chante avec moi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens mon cœur. Oh, chante avec moi. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oh, oh. Le chant terminé. Le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Oh, oh, oh. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, 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 les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà.
tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oh, centré sur toi, centré sur toi. Que toute ma vie soit centrée sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Oh, déclare avec moi, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh, dis-lui, roi d'éternité, roi d'éternité. Qui peut t'exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, oui, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Oh, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, Jésus. Oh, pendant quelques instants, là où tu es, juste ferme tes yeux et centre tes pensées, ton attention sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne de recevoir ta louange, il est digne de recevoir ton adoration. Ne regarde pas à droite et à gauche, mais juste ferme tes yeux et adore ton roi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Centré sur toi.
Merci parce que tu guéris maintenant. Tu es là. Tu passes à travers les rangs, Seigneur Jésus. C'est toi qui touches, c'est toi qui guéris, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. On veut le déclarer, on veut le proclamer, Seigneur Jésus. Oh, tu es glorieux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Chantons ensemble. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Et gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Et gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force, il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Oh, tout le monde ensemble, chantons. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Oh, il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Oh, il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, Seigneur, au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, dis-lui. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Jésus.
Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut te dire qu'on t'aime, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es glorieux. C'est ton nom, encore aujourd'hui, qui guérit les malades, qui délivre les captifs. C'est ton nom encore qui sauve et qui restaure, qui renouvelle et qui régénère. Alors je veux proclamer, Seigneur mon Dieu, ta présence maintenant. Guérit, restaure, relève, délivre. Dans le puissant nom de Jésus. Dieu. Praise the Lord. Le temps tant attendu est arrivé. The most awaited moment has come. Il y aura débordement ce soir. Débordement de la manifestation de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Overflowing of the manifestation of God's power in Jesus' name. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Notre Père dans la foi est prêt. Father in the faith is ready. Aidez-moi à accueillir sur ce podium notre Père dans la foi, le pasteur WF Koumouyi. Bienvenue, pasteur. Pasteur, tu as raison. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Kafu na maou. Mebe kafu na maou. Tonight you are liberated. Fiensi a ne hokatutu. Tonight you are delivered. Fiensi a ne hogadede. And tonight the power of God coming from the throne of God will reach Eye fiensi a maou penusen yike dito fiazikpi agboa ade agbesi agbemele Yesu penkome. You say deliberate. Blobena de me hokatutu. Who said deliberate, deliberate. Apeto ade gami. Libéré aujourd'hui. Eye watu kami egbea. Ana ofofo plibo. The power of God is coming from heaven. Mau penusen le dito tipo. Eye mau penusen ale kere agbesi agbeme. Ela ka agbesi agbenchi. Eye egbe. Cho egbe aji cho eyi adia. Magano abale nele tene ole Yesu penkome. We have been talking about the Prince of Peace. And the Prince of Peace has a kingdom. And in that kingdom, everything you need for life, everything you need anytime, anywhere, that kingdom provides everything. Because the Prince and the King, the place in that kingdom, is the one that is able to do le fiadum le fiadupe mamea nu tete lesi bena wa wo nu sianu eye wa we esiai na amesiame. And tonight I'm going to be a mouthpiece of that Prince of that King. Nyaga ho nu chifafa gede ucho nu chifafa fiagbo eye esi wo le po fa fiadupe ame eye ne le doye pe amepepe antia gadede avanao Hoho aswasio gadede avanao hoho ple aswasio eye nunana yokata ne hiana agbe nonoa nyesogbe azon de ne sogbe a fofo le Yesu penkome ye de agbe na o ela bena you have planned for us. Ne wododo de mianchi eye ne wonunana o nami eye ne nye benamiano anyigbati letepea eye le wonuna de siade dadi yike anabe nyapeji ajeme eye nyapeji jokata akponu dodo. We're asking tonight that you open the windows and the doors of heaven and you shower your blessing of every kind upon every participant in Jesus' name. Here at the Alpha location, there online, everywhere, your power
wo nu se ne de nu vondi de sia de da le mia ba gbo me le Yesu pe nkome. Be glorified in every life. Honuti kokoele agbesi agbeme le fiesia. De wonu se fia le agbesi agbeme fiesia. Fulfill the good desires of every life. Eye agbesi agbepe jiji nyu ike le me awode jina mesia me. Na yira amesia me. Eye na webe amesia me na nye yira pe gwe na mebubuo. Well, thank you because we know you are the answer. Elabena le don tinami le Yesu Kristo penkotri akwa meye dogbedale. God bless you. Mau ne yirao. I welcome you to the Medo janami va mau pe fiadupe apenunyo. Tonight we're looking at Fiesia nyele kwa Roma tope agbaletawiene. I'm reading from verse 17. Eye makhlitok kukwi andrelia di. Le Romato tawine kukwi andrelia. For the kingdom of Ela bena ma God ufia dupela menye nududu kple nunono o. Ke jojo nyenye ple nutifafa ple chicho le gbokokoko eme bomie. It says ele globe ma upe fiadupea menye na nududu adunu anonu oh for the kingdom of God fa eglobe gake mo pe fiadupea ma upe fiadupea enye na jojo nyenye ma upe fiadupea enye na nutifafa eye ma upe fiadupea enye na jijo popo gbakple gbogbokokwe. It is the king of the kingdom. Eye efia le fiadupea me. Eye fiadupea me pe fia. Ike nana nusianu ike nehia elabena fiadupea enana nusianu mi. Nene le fiadupea godoa. Ele no be na gogo fiadupea. Bena nududu na swasio. Ela na swasio eye enu yo kata ye nu jodopia dadare na wa na tema kpo gomeleme. You may even say grace on that food. Natem that's not yet the kingdom. Mauba men fiadupea elebena na gogo fiadupea like you are here the crusade abe ale kenele toji ne semonya ya fifi water will give you beverage eye whatever. Oh now, Luciano and no, you kata hia. You see, that satisfies my hunger. That satisfies my thirst. Nabe edoikele wuma medipo chiko ikele tima jemenam. Ema menye fiadupea hade o ela bena maupe fiadupea tipo fiadupea menye be nududu ple nunono eo. The kingdom of God is righteousness. Mau fiadupea enye jojo nyenye the righteousness of God. De nase maupe jojo nyenye gome. Bena nase maupe agbenono gome. Bena nase maupe agbe ape nyonyo gome. Eye na dro eye na jibe na mauna nye fofo eye na jibe apetwa na nye delao eye agbe ike wo nona jojo nyenye pe agbe ike lesia ejodela nome ojiji la nome obena agbe mane suyesi eye na dro cho enusianu ikele agbeme ikeme dina pona mo na trocho numo yome nududu ikeme dina pona me cho imavomavo nunono ikeme dina medina kona me so imavomavo nududu ple nunono pe azadudu ikeme medina pona me so imavomavo. All the fleshly things eye kotapenuo nuchila mepenuo ikele amosi eye edona jijonao vwa jijo popoma meno na nyidao vwa jiji ikele nona meme benam jadupea pe jojo nyenye na swasio eye na trocho nouveau oyome eye na trova apetolagbo eye apetola pe jojo nyenye ikecho ma ufia dupea me aswasio eye jojo nyenye ya adipo na oso imavo
And he said the kingdom of God eye wo globena righteousness mawu and fiadupela enye dzɔdzɔenyenye kple nutifafa in your heart, nutifafa anɔ dziwome in your life, nutifafa yi ke le agbewo me rest in your soul. gbɔɖe me anɔ luʋɔwo me You want that. eye esia le You dzro see that religion does not provide peace of heart. sɔleme ƒe nuwo ɖe sɔleme kɔnuwɔwɔ menana nutifafa le dzime o They do not provide eye peace of subɔsubɔ kɔnuwɔwɔwo menana me nutifafa yi ke ana anɔ anyi ɖa sɔ yi mavɔmavɔ vanele di nutifafa deep as the ocean. nutifafa yi ke deto abe atsiaƒu ene At the sea. nutifafa yi ke keke abe atsiaƒu ene eye ekɔkɔ abe dziƒo ene nutifafa yi ke anɔ mewo ɖaa nutifafa yi ke de blibo nutifafa tɔxɛtɔ eye nele di nutifafa ma le me o nutifafa yi ke asɔ asiwo le anyigba dzi le teƒe ya eye nutifafa ma akplɔ sɔ ge ɖe dziƒo nutifafa teƒe eye nele di ale gbegbe eye natrɔ tso wo ŋutɔ nuwɔnawo yome eye natrɔ tso xixia me ƒe nuwɔnawo yome eye nadze ŋkɔ aƒetɔa And that righteousness and peace eye and joy in the dzɔdzɔenyenye Holy Ghost. kple nutifafa kple dzidzɔ kpakple gbɔgbɔ There is kɔkɔe joy, some kind of joy in food. dzidzɔ ƒomevi ɖe le nuɖuɖu ne le ɖu nu ɖe enana dzidzɔ ɖe ame alo ne le kpɔ nu nono eye le no ɖe enana dzidzɔ ƒomevi ɖe Enjoy this drink. And then you become intoxicated and drunk, and all the joy you had, everything ends in the gutter. natem akpɔ dzidzɔ le nu nono ŋuti eye nagblɔ be ahaya ena mekpɔ dzidzɔ eye nanoe eye dzidzɔ ma yi ke ahama na wa ava ewe nu le gɔta me But now you want the joy Azɔ, that is not nele di stained dzidzɔ. with any shame, with any yi ke sorrow, ma he and nu with kpe any ɖeke vɔ regret yi on ke ma earth. he blanuilele alo ŋuɖeɖe ɖeke vɛ na o That you find only in the Lord. dzidzɔ ma ya tɔgbea yesu That you ɖeka pɛ me koe find nakpɔ only in le the kingdom. dzidzɔ ma ya tɔgbea fiaɖuƒea me And so koe you nakpɔe turn le away eye natrɔ from the mundane things of the world, that will natrɔ not give tso you xixia me permanent ƒe righteousness, nuwo a yi ke permanent menana me peace, dzɔdzɔenyenye o and a yi ke permanent menana nutifafɔ yi ke menana dzidzɔ mavɔ natrɔ tso numɔ yome And now you turn to the Lord. eye natrɔ ɖe aƒetɔ yesu And he ŋuti gives you salvation. yesu la na wo ɖeɖekpɔkpɔ And he gives you his eye partnership and his yesu presence. ana wo yeƒe xɔlɔ dzedze Now you kpakple yeƒe have the amegbɔnɔnɔ righteousness and the peace and the joy in the Holy Ghost. eye yeƒe dzɔdzɔenyenye kpakple yeƒe nutifafa kpakple dzidzɔkpɔkpɔ le gbɔgbɔ kɔkɔ me asɔ asi o eye ele be woagbugbɔ wo awɔ agbugbɔ wo dzi awɔ eye dzidzi yiwo le me wa atrɔ gbugbɔ wɔ yeye eye dzo yi ke nɔna me o nudzodzro yi ke nɔna me o atsroe eye enu yiwo katã be ɖina ƒo na mo yesu atsɔ dziwo atsɔ wo susu ɖa le nu yiwo meɖina ƒo na me yome ekema ne trɔ zu yeƒe fiaɖuƒea me vi What you are talking about tonight. enu ma ŋuti mie le nu ƒom le The fie sia recreated citizens of the kingdom of peace. nutifafa ƒe fiaɖuƒea ƒe dzumevi yi ke wogbugbɔ wɔ yeye And it changes our nature. egbugbɔ na mi wɔ yeye eye wòtrɔ na miaƒe dzɔdzɔme Us in the inner man. etrɔ na mi tso emememe ke Makes us to have the joy and the peace and the righteousness of his kingdom. eye ewɔ na mi etsɔ na yeƒe dzɔdzɔenyenye kpakple yeƒe dzidzɔ de na miame ele wɔ ge na fie sia You will refocus your life in the direction of the kingdom that will bring righteousness and peace yesu and kristo joy in the atrɔ Holy wo Ghost. susuwo ɖe fiaɖuƒea dzi fiaɖuƒe yi ke me dzidzɔ kpakple nutifafa kple gbɔgbɔ kɔkɔe kple dzɔdzɔenyenye atso na o The recreated citizens of the kingdom of peace. nutifafa fiaɖuƒea ƒe dzumevi yi ke wogbugbɔ wɔ yeye Number enu one, tɔn ye mi la gbɔ redemption and enu gbãtɔa recreation xɔxɔ in the ple kingdom kpakple of gbugbɔ the wɔ yeye le fia la ƒe fiaɖuƒe me It's the only one that can bring that ransom Yenye- back purchase. It's the only one that can bring that redemption and yenye recreation ame in our ɖeka yi ke lives. ate ŋu ana mi gbugbɔ gadzi
ye de ka pe ko atem agbugbo mia pe agbe awo eye fiesi ya ye ko nye fiesi ya fika nelo ele woge agbugbo wo yeye le agbo me fiesi ya eye ajo kokoplema de popo ma ade agbo me fiesi ya kokople alo de popo bakple gbugbo wo yeye le fiavi la pe fiadupe me. Number 2, relief and recovery in his kingdom of power. Eye evelia yenye dije me popo gbakple lamese le yepe nusen pe fiadupe la me. Hihe a me pe fiadupe me ike me mie le agbele. Anyigba ji fiadupe jojo me pe fiadupe. Tukon pe fiadupe. Bakple nuto me pe fiadupe. They cannot solve all our problems. O ma tim ananu dodo mia pe kuhio katan o. Ordinary and they are small. Eye mia pe kuhi yo nti o pona do nti na yo pona do nti na onye kuhi dao ko yiko nye kuhi swedo koto. And we go here. Eye nele afire eye ele nobe na nye ameke duchuna amema na duchuna na de eye ne toku hi osoyi na amema fiadu pe mame ola zan wo pe dowo nu yo la gbo be apeno mi ma te ma we na wo kuhi waya eglomi voa nyoya mia pe fiavia etrona maoma ozu na wowo. And tonight is that night. Eye fiesi ya kwenye fiesi ya. Elle titre la haoji la fike ne le tutututu. Eye Yesu le brono bena de demonam ko. Ela wodo la gbe oji. O me glo ameno. Yesu awodo le agbome. Eye enu yo kata me jebe wa no agbome wa Yesu ade oda le agbome. He gives us relief. Enanami bojoe, enanami jijeme, eye wo nanami lamese le yepe fiadu, nsepe fiadu pe ame. Eye enu tonlia. In the kingdom of peace. Nous tonlia yenye jojoe nyenye rombiabia manueme le yepe nutifa fa pe fiadu pe lame. Le kike ya me pe fiadu pe omea. A visible, apparent, superficial righteousness. Ejena jojoe nyenye gotato de jena. Is the righteousness of a man that's about to die. Amegbeto pe jojoe nyenye yike ele ku la memelesio. Ele kuele eyo via eyo globena efinyefa amegbeto amalo ele glo efinyefa melekuema melekuma voa nade liye mejibe ma wo kafi ma jo voa nyime tenwule we o nu tuma ikele afima ne jesi alo le nyape nko alo ejago le jinye. And I couldn't touch him. Voa nyima tema kasintio mejibe maje amejojoele amobe nkume no wa globe wo nutu ya menwedelo nutu ya amejojoelo voa amemo jagoleji voa meten kasi oncho meten glonyare kena o. My son, ye ole globe vinye wo ya ne nyanu. Look at him. Boy, what I wanted to do, I mejibe ma wo enyimeten wo ne wa. I wanted to retaliate. Mejibe na bia hronam. I couldn't do it. Nya nyemetem wo, nyemetem bia hron. Meso de asio me. Na zanu nyawa eye na kpere nchinye le nye jojo megbea na doete pene. That we find in the Emaye mie kpona le khia me pe fiadu pe ome. But now we come to the kingdom Voa of azon mie gede nutifa fa pe fiadu pe me. Nutifa fa le mi gbakple ma udome. Nutifa fa to mia pe fiaviadi. Nutifa fa mavo. Eye mie gede fiadu pe mame. Enami jojo nyenye rombiabia manueme le nutifa fa pe fiadu pe la me. Redemption. Ho play. Recreation. Bugbo wo yeye. Bakple recovery.
gadede gbakple lamese dzɔdzɔe nyenye esu asiwo fiesi ya mebe esu asiwo le fiesi ya nusẽ geɖe agbo me nutifafa le agbo me eye enu nyuie nunana nyuiwo yiwo biam ne le afiesi ya aƒetɔ le tsɔ ge na o míakpɔ enugbãtɔ yenye ɖeɖekpɔkpɔ kpakple gbugbɔwɔ yeye le fiavi la ƒe fiaɖuƒe me mina míakpɔ Salomo ƒe agbalẽ 103 alɔfa ɖeka kple blatɔ kpukpui adrelia Salomo alɔfa ɖeka kple blatɔ kpukpui adrelia Israel kpɔ mɔ na Yehowa Israel mekpɔ nutifafa le Egypte o Israel mekpɔ nutifafa le esi wodo go aƒudzia o eye le ƒudzia megbe hã womekpɔ nutifafa eye womekpɔ nutifafa kpakple Babilontɔwo eye afi sia afi yi woyia edena ko be nutifafa meli o nutifafa mavɔ meli o mana su osi eye ti dogo tso agakpea me wono gake nutifafa ya hiãwo afi sia afi yi ke woyia wolina emiame kple ɖusi me eye enya ɖi tso dziƒo Israel kpɔ mɔ na Yehowa kpɔ agbo ɖa kpɔ ƒomowa me ɖa kpɔ ame yiwo katã ƒo xlã o wòntɔ ne susui bena ɖe one nu ya sɔ asi nya ne keme tsa kpe ɖe ŋutia nutifafa anye tɔnye vɔa le nya nutifafa mele xixea me o vɔa megabu mɔkpɔkpɔ mɔkpɔkpɔ le Yesu me eye nutifafa le Yesu me eye le aƒetɔa me nublanuikpɔkpɔ li eye ne míele aƒetɔ Yesu gbɔa xɔxɔ blibo le su mía si kɔkutsi yiwo katã te wo ɖe anyi enu yiwo katã zi wo te ɖi enu siwo katã wɔe bena ne le se le ɖokuiwo me bena nutifafa meli o tsɔtsɔke meli o kpɔ mɔ na aƒetɔ Yesu elabena Yesu ana wo ɖeɖekpɔkpɔ blibo le agbo me fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me elabena nublanuikpɔkpɔ le aƒetɔ la gbɔ Israel kpɔ mɔ na Yehowa elabena amenuveve geɖe le Yehowa si eye ɖeɖe bɔ ɖe esi egɔme be eɖɔ ɖeɖekpɔkpɔa eɖɔ kaka gbã go esɔgbɔ egoglo ekɔkɔ ale gbegbe eye wokeke eye aƒetɔa ƒe ɖeɖekpɔkpɔa ne esu asiwa ade agbo ƒe go ɖe sia ɖe me eye ɖeɖekpɔkpɔ yeye ɖeɖekpɔkpɔ vavã asu asi o eye wogblɔ na mi le kpukpui nyilia me eye wòaɖe Israel atso yeƒe vodadawo katã me. Wonɔ wo ɖokui biam se eye wova ɖo afi ɖe eye tsi kɔ nɔ wowum ale gbegbe eye womekpɔ tsi woano o eye le nuwua etsia va su wo si wokpɔ tsia ya vɔa etsia nye tsi veve le woƒe dziwo mea wotɔ nyabia se wɔwɔ be o nu ka ŋuti o nu ka ŋuti o nu ka ŋuti tututu nu yiwo le dzɔdzɔm le mía dzi o eye naɖe gblɔnɔ le woƒe susu me le woƒe dzi me bena le nu vɔ̃ yiwo miewɔ ta ye enu ma ŋuti gɔ hã esi miedo go le Egyptea nukui yiwo gakpɔtɔ le dzɔ le mía dzi.
He said, your life is not straight. The life is not pleasing to God. A lot of iniquities in your life. And the iniquities have brought infirmity into your life. And they were wondering then, if our iniquities continue with us, after we left Egypt, what are we going to do now? If your iniquities abide with you, what are you going to do now? If you are suffering sickness and then you can recollect, this is my fault. Venereal disease is not in the air that as we are breathing, we automatically have venereal disease. No, it comes as a result of iniquity. What am I going to do now? Hypertension does not knock at every door. You've done something. What have I done? What am I going to do now? Anger and violence. Sickness. My heart, my internal, everything is hot. Done something. Iniquity brought infirmity. Sin brought suffering. All those things they bring sickness into life. You can treat the outside, but the real source of the problem you cannot treat. What am I going to do now? Yesu Kristo ikenye nutifa fafia ade Israel cho wope nouveau katame ne edeu cho nouveau katame ana bena dolele o kata na popo tuetue maupe amenveve asrakere agbo mefiesia apeto apenu se awo dole agbo melefiesia eye apeto adeu mebe apeto adeu Adeojo wo nouveau katame. Now there are people that do not understand how God works. O mese na maupe dowo wo gomo aleke ma wona doa o mese na gomo. Eye na myepo atia ekelesi eye atia nenemake atikpo ale eye alozo lenchi eye le alojo otia nagapo alojo bululu gale alojo gangan onchi eye emegbe navakpo le alojo ope nuwuda navakpo ekuteti ole afima. Life is like a tree like that. Agbea ele abe atima togbe ene e agbea kelesi eye nenema kekpo ekpo alesi eye alozio oja ole eye le alozio ojia dolele oleji eye le alozio ojia mi ekpo na fupepe eye le alozio ojia nupe le oji eye le alozio ojia mi ekpo enu ike eke ale trove anu ike ke ale dia yepe kucheche ole je le alozio oji ekia yenye nyape nouveau eye zigere alesi ke ekema agapoto ano anyigba mea akpoto ano na alojo ano yi eye wano teku eye fupepe mo gba pe dolele mo kata ano chepeku. That the very source, the origin, the root of suffering in life
eye ame geɖewo womenya fukpekpe dɔléle be dzɔsoƒe le agbemea yenye nu vɔ̃ yi ke le míaƒe agbeme. Eye ame ɖe la gblɔ be o yɔdɔ nam enyɔ gakea ekea ƒe nya ya mele gbɔ kpɔm o eye wotu alɔdzoe ɖeka dzo alɔdzo kpɔtɔ le afi ma eye lele tsi kpɔ be o wakafu Mawu eyɔ dɔm o eya ya dzo alɔdzoe ɖeka koe dzo eye esi ekea kpɔtɔ le ekea me ekea kpɔtɔlia alɔdzoe ma yi ke wolã dzoa agato ke. Esia ŋuti ne be mieva aƒetɔa gbɔa aƒetɔa enyɔna kea dzona eƒona kea dzona eye ne le kudo trɔ ɖo ekea eye ne dɔe dogo eye kea megale anyigba me o esime ekea ewoe dogo kpɔa wòla kpɔ bena alɔdzoeawo dɔléleawo kpakple vevesesewo katã wodzo. You remember Jesus looked at that tree. Ne ɖo ŋku edzi be Yesu kpɔ atia eye wogblɔ na atia bena atia ame aɖeke magaɖu wo tsetse kpɔ gbeɖe o eye ŋkeke velia yewo gbazɔ mɔ ma va yina atia kekem yrɔ alɔdzoeawo amagbawo wo katã woyrɔ kaka sɔ yi kea dzi. And because everything dried up from the root, all the branches, they could not spring up again. Eye esi atia katã yrɔ ekutala magatem achiko magatem awɔ dɔ ko ne numa ye aƒetɔa dza wɔ na o mebe ne numa tututu aƒetɔa dza wɔ le agbo me. It will not just superficially heal you, it will take the sin away. Menyi be ayɔtɔ le kota ɖeɖe ko yo aho nu vɔ̃a dzo eye aho kea tsã dzo eye ne ho kea dzo zi ɖeka ɖe nenema alɔdzoeawo fukpekpeawo dɔlélewo katã wola dzo le agbo me. Look at number 2 here. Number 2, yakpɔ akpa velia yenye dzidzeme kpɔkpɔ kpakple lãmesẽ kpɔkpɔ to yeƒe ŋusẽ ƒe fiaɖuƒe la me. Kristo ƒe fiaɖuƒea enye ŋusẽ ƒe fiaɖuƒe, ŋusẽ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋusẽ, dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ, ŋusẽ be wòaɖe ga, ŋusẽ bena wòatuka, ŋusẽ bena wòayɔdɔ, ŋusẽ bena wòana wò vovokpɔkpɔ yi anɔ anyi na wò tsɔ yi mavɔ me. Aƒetɔ Yesu le wɔ ge le agbo me, gblɔ be ele wɔ ge le agbenye me. Yesu awɔe le agbenye me. Dɔlélewo adogo le agbo me eye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe ametete ɖe anyi, gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe fuwɔamewo katã wola dzo wonu atso Mawu ƒe ŋusẽ yi ke gbɔna agbo mea enye fia ƒe ŋusẽ eye yeƒe fiaɖuƒea me ƒe ŋusẽ. You come into his kingdom. Ne va yeƒe fiaɖuƒe me eye nati fiaɖuƒea me eye fiavia ƒe ŋusẽ ne xɔ edzi se eye ne le wɔ esia ŋusẽ awɔ dɔ le agbo me eye nu yiwo katã Satana tsɔ da ɖe agbo me esime le yeƒe fiaɖuƒea mea eyi ne va Yesu ƒe fiaɖuƒea mea Satana ƒe nu yiwo da ɖe agbo me wo katã wola dogo wola ɖe ɖa le agbo me. Fiafila mevana o negbe ne wuwu kpakple fififita abosam eva be yeawɔ ame eye yeagblẽ nu gake fiavila Yesu Kristo egblɔ be ke nye la me va bena woakpɔ agbe eye woakpɔ agbe le agbɔsɔsɔ me woakpɔ agbe kple agbɔsɔsɔ.
va fiaɖuƒe la me. Mele ka ɖe dzi na fiesi ya bena ne le ge ɖe me ɖe, ne le ge ɖe Yesu ƒe fiaɖuƒea me ɖe, Yesu ana be vevesese ma yiwo le lãme na woa aɖe wo le vevesese ma me. Eye mele kpɔ bena ɖe ge ɖe fiaɖuƒe la me, ne le ge ɖe fiaɖuƒea me ɖe nakpɔ dɔyɔyɔ eye nu yiwo katã dzim ne lea asɔ asiwo le fiaɖuƒe la me. Hayahaya kpakple lãmesẽ kpɔkpɔ le yeƒe ŋusẽ ƒe fiaɖuƒe la me. Mateo ƒe agbalẽ ta ne kpukpui blavevɔ etɔ̃ le Mateo ƒe agbalẽ ta ne kpukpui blavevɔ tɔ̃lia me. Eye Yesu yi ɖatsa le Galilea katã le nu fiam amewo le woƒe ƒuƒoƒewo eye wo le gbeƒã ɖem fiaɖuƒe la ƒe nyanyui. Of the kingdom. Fiaɖuƒe la ƒe nyanyui. The message of the kingdom. Fiaɖuƒe la ƒe nyanyui. The proclamation of the kingdom. Fiaɖuƒe la ƒe gbeƒãɖeɖe. And it is that message of the kingdom. Eye fiaɖuƒea me ƒe nyama, fiaɖuƒea ƒe nyanyui ma, ye nana mi dɔyɔyɔ, ye nana mi gaɖeɖe, eye wòtuna ka mi mievona blibo. It is that good news of the kingdom. Eye fiaɖuƒea me ƒe nyanyui ma, fiaɖuƒea me ƒe gbeƒãɖeɖea, ye ŋena kɔkuti sia kɔkuti le míaƒe agbe me. Kpɔkpɔ akpa mamlɛtɔa ɖa. Eye wo le dɔlélewo katã kple lãmegbegblẽwo katã ƒomevi ɖem ɖa le dukɔ la dome. Le dukɔ le míaƒe dukɔ dome, le míaƒe dukɔ dome le luame le afi ya, le míaƒe dukɔa me, Yesu Kristo ye nye eya ma ke tsɔ yi va yi egbesɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Yesu Kristo ŋusẽ yi ke nɔ esi le ye ma yi me. Nutete ke nɔ esi le ma yi me eye ŋusẽ dɔme tɔtrɔ yi ke nɔ eme, nublanuikpɔkpɔ yi ke nɔ eme eye nutete yiwo katã nɔ eme le yi ma me. Yesu Kristo ma etsa le Galilea katã. Yesu le teƒe ya gbakple mi le Togo. Yesu le teƒe ya gbakple mi ame yiwo le radio jivea, ame yiwo katã le tele dzi, ame yiwo le teƒe vovovowo, teƒe sia teƒe yi ke míele, ye míele katsatsa me gbakplia, ele mía gbɔ to mɔnu vovo yiwo katã dzi ne le nya ya sem lea, Aƒetɔ Yesu Kristo ele mía gbɔ elabena míele se yeƒe fiaɖuƒea me ƒe nyanyui. Eye ɖo ŋku edzi, ye nye Yesu ma ke, ɖo ŋku edzi. Yeƒe nusia metrɔ o. Ɖo ŋku edzi, nutete yiwo katã le Yesu mea wo metrɔ o. Ɖo ŋku edzi be dɔyɔyɔ ƒe nusẽ yi ke le Yesu mea metrɔ o. Ɖo ŋku edzi be ame ŋkume kpɔkpɔ ɖeke mele Yesu me o. Ye nye fiavi yi ke le blibo. Eye nye fiavi yi ke nɔ anyi ɖaa, ye nye fiavi yi ke ɖuna dzi ɖaa, ye nye ame yi ke va bena nu yi ame ɖeke mewɔ kpɔ gbe ɖe oa bena wòawɔe na o. Eye ele dagbe eye wole dɔlélewo katã ƒomevi, lãmegbegblẽwo katã ƒomevi ɖem ɖa le dukɔ la dome. Meka nukɔ yi ke le dɔléle asi o, meka ƒeneni yi ke dɔléle ma wɔ le agbe me o. Ele ɖe lãmegbegblẽ kple dɔléle lãmegbegblẽ katã ƒomevi ɖem le dukɔ la dome. Eye nu yiwo katã hiã bena ɖe nakpɔ gbɔdzɔe le lãme, bena nutifafa na gbɔva dɔléle yi ke wɔe bena ɖe le mli le vevesese me, eye dɔléle yi ke wɔe bena ne le tsatsam le kɔdzi yi ɖe kɔdzi, tso dɔyɔƒe yi ɖe dɔyɔƒe ne le dzi dɔyɔyɔ. Dɔléle ma yi ke wɔe bena dɔléle ma yi ke wɔe bena gbɔdzɔe nutifafa ɖeke mele wo susu me o. Dɔléle ma yi ke le ƒu wo eye nutifafa meli o. Mate ma mlɔ anyi atrɔ ahaya dzi o, mate ma atrɔ le ko, mate ma dze ŋe o, mate ma atsɔ o. O le be nu ka tututu ye ma wɔ o. Dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe Yesu le dedzo.
The sickness that makes you to withdraw from society. Dolele yike webena weya ne jove dedo ki oda gala modome. Body smelling. Nu omeleve, nu chila okata leve, eye akpade nu sia nu leve le nu chio, eye amesia mele sinao, eye sule de dolele pome vide pekpeda ele dejo. You are deranged. You are disturbed. Ne chakale dokiome. You are distracted. Eye menyale ketutu na wo. Eye matem ale na de gobi awo. Le vevesese. Kakple dolele ape le ke dolele de gale meota. And the demons are laughing at you. Eye gbogbo fun le ko. And the neighbors are making fun Eye of you. apeli kawo le di alo me le nti o. And your friends are giving up on you. Eye honlo wo si jo le gbo keke. And your relatives, they have carried you here, carried you there, carried you everywhere. And there's no solution. Eye go ha po meto o koko yikon ya ji o koko yafi ike don chi mele ko o kaka jo le gbo la be no be a nyi ma be po vinyo gbo ma be po soro yen gbo. Voi Yesu Kristo yenye miape fiavi. Yesu Kristo yenye nuti fafa fiavi la. Yesu Kristo yenye nu sempe fiala. Eye fiesi ya. Yesu do Jesu la fine le tutu. Look at that man. Bon nu chuma le atianti. Peter did not locate him. Petro John did not locate him. Johannes mekbel. Hell did not locate him. Eye and Jesus Yesu ya ezoina. When he got to where he was, Yesu Kristo fe do ati agome tututu a. He stood still. Yesu Kristo noti. He looked up. Eye wo fomo iti. Eye wo yo yepe nko tutututu. Ebe Zacheo. Dikaba. The Lord located apeto ado jesie o pa fi wo le tutututu nene maka apeto ado jesie fi ko channel eye wo pa o eye dolele ma yikele agbe ome a Yesu Kristo wo dolele ma pe dola mere pe agbe me fa ifo eye wo gbo be na me do jesie fi ko ya nele eye ma haya o. All manner of sickness, dolele pome vide pepe la me gbegble pome vide pepe Yesu atema yodo eye ayodo from Thursday since we came kaka ya odagbe yemi eva yemi le po amole so pe beki o so le dangbe yemi ekpo to kuno ple adetutu to le ponpo le senu eye mi ekpo ameyo le kekevi mi awo titre le kekevi ame o le soison li Emma yenye dolele pome vide ma eye dolele pome vi pupu kedo gali e atame ka probe na onya po menye beki emelo nya menye be kekevi memelo dolele pome vide pepe la me gbegble pome vide pepe le nutila ome le agbe ome le pome wa me apeto le doyoge ofiensia. Blindness, it will take away. Dimness of sight, it will take away. Enu popo ikechina wa adenu makpo makwajo. Eye abile dome abima kuma kule dome adejo. Eye abima aku. The power will be operated by the Lord tonight. Eye apeto apenu se awodo fiesia. Eye susume pe dolele ma chaka le susume alo adava pe dolele ma adejo fiesia le Yesu pe nkome. As we pray, esimi adogbera yemi ayo Yesu pe nko. Eye nevgede nu sempe fiadu pela me. Dolele si a dolele le nuti la ome. Le gbedodo da megbe a. Menye be gbedodo da lavo. Na va no po miame. Ano po dusime. Ano po amope kekevi. Ike ojo le kekevi mo ame yo plibo. Ye ochi anyi. Ye apeto ayodo. Voa wo ya to. Ne woya nukume bana ne kekevi mele kekevi mo woya mele bekide asio dolele yo katan le donu pona agbewa fiensia
le amen mamla ike mia gboa da sedidi wa aswasi o. Look at verse 24. Kpakpukpu brave Vonelia, le kpukpu brave Vonelia me, eye yepe nu kodi ho, le Syria blipola katan. All Syria. Le Syria blipola katan. From the west. Cho. From the east. Anyehe. From the south. Diehe. From the villages. From the towns. From the le Dugame. Le Kopeme, le Syria peut j'oublie bolame, le Syria peut j'oublie bolakatan, ne pas apeto Yesu peut doyoyoa, enyena amesia melemia peut douyame. If you have been brought from the north, healing has come. Neimbe oklo cho die revaya doyoyo nyeto ole fiensia. You came from the west, you came from the east. Ne alo etorope oklo chovea doyoyoa eswasi ofiensia. You're from the south. We are necho anyehe. From the riverside. Alo necho you are from the capital. Anyehe necho Jugame. I was there with you. I will come and shake your hand because you have healing here tonight. Ne deme go ade manasi oye ela bena doyoyo swasi ofiensia. All Syria. Syria blibo katan. Togo blibo katan. Juko sia juko. Eye okplo wo pe dono wo katan chove. Dolele pomevi vo okplo ve. And those that were possessed were devils. Eye ameyo. Eye wocho amesio kata pe lamegble. Ple amesio le dobubu pomevio lem. Ple amesio le fukpem. Ple amesio me popo von le la. Ple ikula o kata la metututo kata fa egbo eye wo dagbe le wonu eye wo dagbe le wonu eye Yesu Kristo yenye eya make cho ivai egbe so ide mavo me. Praise the Lord, you will give kafu na mawu elabena ocha le jadi dase. I come to number 3. Me va dopetonlia. Number 3. Righteousness without retaliation in the kingdom of peace. Jojo nyenye rombiabia manueme le nuti fa fia dupela me. That major on retaliation. Ameadolia wo ya rombiabia yenye wope odo fun gbagble jikudodo jibibi amegbeto jojo me penu wona do fun eye Nebuchadnezzar yo fun eye Pharaoh pe jojo me yo fun they're full of Herod inside eye Herod pe jojo me yo fun. Like we believers are full of Christ inside us. Abe ale ke mi kosto Kristo yo mi fun wa o yala o yo fun gbagble Nebuchadnezzar pe jiku. Like we are full of the Holy Ghost. Abe ale ke mi kosto mi yo fun ple gbogbo ya wa o yala o yo fun gbagble Judas Iscariot pe jojo mele o me. As we come to Christ. Eye esi ne va Kristo gbo. Nebuchadnezzar inside full of retaliation has been controlling Nebuchadnezzar ike pe jojo me ike do fun ike yo nye ronbiabia pe jojo me leme o. Has been controlling our Pharaoh pe jojo me ike leme o. Eye wo pache de ji o eye kplo na onu ona wa aso ne va Kristo gbo. There are people, how can you talk about my marriage? How can you talk about my family? Leke na tem aponu cho sron de nyencho. Leke na tem aponu cho sron nyencho. My wife, one man, one wife, and you tell me it was wrong for me to take my brother's wife
Herod then had the mind to retaliate. Eye Herodes a honbiabia pe jojomeleme bena moke na kpo agbo bena me ve konovinya personal de o. And he waited for the right ye ele notable le kona de ji. It was nice, it was smiling, but that retaliation. Eyi do me ele nuko akwalogbonu aje abamenyu ene voile ememea ele jibe ya bia hron nyanto mi nyanu chinya John the Baptist said nonuma yike Yohannes mochi de dana meto agbobena o menyode melebe na ho no fi o pesronde nanyi be Filipo yo kosron wade nyaka na agbonu kan na wo. And Herodias, that wife, was trying to find the appropriate time, and so they threw him into the prison. Eye nyonu a ele lalakpo eyi yade be na ya bia hron. And when the time of meat and drink, celebration, and dancing came, and the daughter of that Herod said, whatever you want, Herodes eglobena biam enui ke jimnelia biam nema wenao eye hobia bia pe gbogboma ikele nuamea eleme ejo ide nu agbove bia nu abena de nu ka ma bia o enu atone bena Yohannes Peter ne yagbame. Every woman, every man, every boy, every girl, nutu sia nutu, de kakbuisia, de kakbui, de tubuisia, de tubui. Ike Herodes pe jojomele emea, rombiabia akpedentine. Eye esimemie fa Kristo gbo. Kristo ikenye nuti fafafia. Jojo nyenye pefia. Jojo nyenye pefia. Ikenye nuti fafafia. Amerike nanami nuti fafa edena Herodes pe jojo me adale miape agbeme. Today we come to the kingdom of peace. Egbea mie gede nuti fafa fiadupela me. Ne gede nuti fafa fiadupela me. Ade jiku da le jiome. Robiabia ade da le jiome. Ewe na madwete penia ade da le jiome. The plan of harassing anybody out of your heart. Jiku dodo be ya gblenu la monti ade jojo mema lemeo. Eye anao jojo nyenye rombiabia manome. Look at that again in Romans chapter 14 verse 7. Romans chapter 14 verse 17. The kingdom of God is not ke jojo nyenye ple nutifafa ple tijo le gbokpokoko mebomuye. That kingdom of God is coming inside you today. Mau fiadupe ma le gede mo le afima ikenele. Acho nouvon oke. He will give you peace. Eye wa na nutifafa. He will give you righteousness. Ana jojo nyenye. He will give you joy. Acho jijo deme o. He will give you healing. Eye wa na haya haya. He will give you deliverance. Ana gadede. Every property of Satan, it will take away. Satan apenu de siade ikele me wa ade dala gbome. And it will take Pharaoh away from your heart. Ade Pharaoh pe jojo me dale jiome. It will take Nebuchadnezzar away from your life. Ade Nebuchadnezzar pe jojo me dale me o. Take Herod away. It will take the attitude of Judas Iscariot. Herodes pe jojo me. Judas Iscariot pe jojo me ahwe dale me o. Heaven will enter your soul. Chipo agede luho me. Forgiveness will enter your soul. Chochoke agede wo luho me. Freedom will enter your soul. Fofo popo blibo agede luho me. Eye nuchi la wo yade. Epu wa ode. Nku wade. The brain. Wo susu wade. The blood. Epu wade. Nuchi la wade. Cho taji kaka so ide afogo me. Ahotolele dala gbo me. Are you ready? Dene sogbea. I said, are you ready? Me bene sogbe maha. Something great is coming upon you. Nugande bona gbo me.
Nya bobota eye mianku. Nya bobota eye mianku. The Lord has come, first of all, to dig the root of sin. Apetwa va bena nous vont peke. Ikenye josope na kuhiawa ejibe ya kudo lenche ya hokema jogba. And he wants to give you forgiveness. Ejibe ya now chochoke. Give you freedom. Ejibe ya now vovo popo. Ejibe ya now hoho. Ejibe ya now ntipa fa lewo susume. Bobota eye na mianku neleji dede pokpo fanfan ya ikela na ovovo pokpo bliboto nouvon sime to yepe nu senji to le yepe amenu vefeme afisi afi kenele neleji dede pokpo ya kwa siwo iji maune yira okaka maune yira we le globe meleji dede pokpo a maune yira meleji be ma voto nouvon sime Jiji ma le moe ne kwa si ajifo ama one yira o. Mele jibe ma po fofo. Cho nous font yike chaka gbenya ma voto esime. Kwa si we jila fi kenele. E yike ne ko asia ijia na titre. You are coming for pardon. Ne va hena chochoki. Fika ne lo titre. Ne le jima openuti fafa. You are coming so that the Lord ne will titre eye ne ko asia iji bena de mau na nglonu ko de agbegbale amele jipo ele woge fifila ko asiji eye na titre so you can have this assurance alegbe bena jijo popo gbagble nuti fafa de popo pe nuti fafa pe kakade jina gereme o titre e kene titre e ne kwa siwo ijia probe o apeto me vado apeto me ji chochoki me le di nuti fafa me le di wo jojo nyenyele agbenyeme ele wo gena o me amei vai gbo le di nuti fafa Yesu me gbe enene po o say, Lord, I repent Probe apeto me trocho nouveau nyoyo me. I turn away from my sin. Eye me gbenda le nouveau nyogbo. Yesu me khoji ose. Me kwesebe magbenya magbemo. Apeto me vado. Thank you, Lord. Akpena apeto. Esi me kweseta. Me nye bene hom. And now I have forgiveness. Eye azon chochoke soit signé. The joy of Jijo de pokpope jijo soit signé. Peace and salvation. De pokpope nuti fafa soit signé. Without retaliation. Jojo nyenye rombia bia manuel me soit signé. I'm going to pray with you now. Matok pedale tao azon. Jesus. Fofo le Yesu pe nkotri akwame. You are the God of gods and the Nyenye be wenye ma wo pe ma wu gbapla apeto pe apeto. Nou bla ni pola gbapla menuvele nenye. Ne yo fun le nou bla ni popo me. Nye va gbo azon. Eye ame yo katan ike le radio jive agbo. O le se. Ame yo katan le tepere o le church pa me o le tepere yo le senya yo kope asio iji. De fon bubu da wope nou fon pe fon bubu de da. Take away the guilt of their evil. Na de wope nou fon di wope fon bubu da. Salvation into their heart. Eye na cho ho ho gede wope jiome. Bring the joy of salvation into their heart. Na cho de pokpo pe jijo gede wope jiome. And the peace that comes with salvation give unto everyone now. Eye nuti fafa ike zona kle de pokpo vana tue na wo tometo de sia de le Yesu pe nkome. Transformation of life. Agbepe totro. Recreation of their soul. Wope luvo ple wope gbogbogba ple wope jipe gbugbowo yeye. Tue na wo tometo de sia de pipila. Eye na bena ma wope gbogbo neno da se dim le wope jiome bena wo podede. And let the change and transformation eye nabena trotro pe pedo jinu trotro ane je le wope agbeme eye wope
pelikawo na kpɔe. Thank you, Lord, for the answer. Akpena apɛtɔ elabena le do ŋuti na mi le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le. God bless you. Mawu ne yra mi. Ema ye nye dedekpɔkpɔ, ema ye nye dzɔdzɔenyenye, ema ye nye nutifafa. Medo dza na mi geɖe Mawu ƒe fiaɖuƒe la me. We'll call on our moderating overseer tonight to help us during this counseling time, and then come back and we'll have healing from all manner of sickness, deliverance from all manner of disease. Eye mado gbeda le miata eye Yesu Kristo ade dɔlele ƒomevi kple lãmegbegble ƒomevi de sia de da le miaƒe agbe me. Amen. Amen. Ke ewo ike tsɔ agbo na de la Yesu Kristo fiesi ya enu yi na wɔ tsatsa zirika ye nye be na tsɔ alɔmemɔviwa elabena miawɔe kabakaba elabena fiesi ya miaƒe ŋkuwo le nu gãwo kpɔ ge na tsɔ alɔmemɔviwa eye na ŋlɔ nu atsɔ ɖo ɖe nu ka na ŋlɔ ŋkɔ gbagble kaƒomɔ dzesiwa gbagble ekɔ yi ke me ne le na ŋlɔe atsɔ ɖo ɖe blaseke vɔtɔn naɖeke wo kple ne blatɔ̃ vɔ nyi. Let the indications be clear. Enu yiwo na ŋlɔ eme ne kɔ tututu. Those who are following online. Fo nɔmba yi ke le dɔ wɔm na o kaƒomɔ dzesi yi ke le dɔ wɔm na o yɛ woatem akpɔ o woatem ase nyi o woatem atsu o bɔbɔea eye na ŋlɔ eye natsɔe aɖo ɖe blaseke vɔtɔn naɖeke wo kple ne blatɔ̃ vɔ nyi. That's to help you more esia bena wa agakpe ɖe ŋutiwo geɖe. And the Lord will bless you. Akpe ɖe ŋutiwo geɖe eye aƒetɔa ayra o. Wo yi ke le radio jivea eye ne kplɔ mi ɖo le ɖoɖo ya me kaka va ɖo teƒe ya eye le wɔ nyametsotso bena yetsɔ yeƒe agbe na Yesu Kristo xoxoa wodo gbe ɖa le tawɔ vɔ eye ne ge ɖe fiaɖuƒea me vɔ ne zu fiaɖuƒea me vi. Fiaɖuƒea me vi me dana le akpa o fiaɖuƒea me vi me blena me o eye yi ke ne ge ɖe fiaɖuƒea mea tsɔ alɔmekaƒomɔwa eye nayɔ blaseke vɔtɔn naɖeke wo kple ne blatɔ̃ vɔ nyi eye na de ɖokuiwo nu mekae ne nyo nu ke dzɔ ɖo dzi o kaƒomɔ dzesiwa nane bena woakpe ɖe ŋuti o le yiyi ko gbɔna me bena nati le nyametsotso yi ke ne wɔ fiesi ya me bena si dzedze de to nagasɔ asi o le nyametsotso yi ke ne wɔ fiesi ya la nu eya ta na aŋlɔ nu atsɔ ɖe ɖe 93 04 38 bena woakpe ɖe ŋuti o to ƒoɖo me le madzidzi mea pastor agatrɔ va eye wòado gbe ɖa le miata woyi tsɔ agbo na Yesu vɔ eye ne le fiaɖuƒea me vɔ woya ne nyi fiaɖuƒea me vi vɔ egɔme nyi bena dzɔsoƒea xaxa vevesesia ƒe dzɔsoƒe yi ke nye nu vɔ yi ke nye kea ŋutɔa Yesu wɔ dɔ le kema ehoe vɔ eye dɔléle yi ke nye amagbãwo alo enye ekutsetsewo le atia dzi yi ke woho atia vɔa woho kea vɔa ele be dɔléleawo na dzo Yesu le de dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe lãmegbegblẽ ƒomevi ɖe kpekpe ele de dzo eye fiesi ya ye ko nye fiesi ya ahoe dzo le agbo me ade dzo le agbo me keŋkeŋkeŋkeŋ trɔ mo ɖe aƒetɔa ŋuti eye na do gbe ɖa na Mawu dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe lãmegbegblẽ ƒomevi ɖe kpekpe tension dɔ ya
kokoya aleleya gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe fuwameya nu ka le dzɔ le agbo me tututu Yesu le de dɔ le ƒomevi ɖe kpekpe kpakple ame yiwo me gbɔgbɔ vɔ̃wo lea ele nya gbɔgbɔ vɔ̃ dogo fiasia ele wɔ ge na o eya ta ge ɖe gbedodoɖa me eye na do gbe ɖa na Mawu na tsi asi ɖoko bena o Yesu nye ya bena wòado dzesi o le teƒe yi ke ne le esi me Mawu ƒe ame atrɔ va eye wòado gbe ɖa ne ɖaseɖiɖi na ge ɖe agbo me ate ma wɔe nusẽ le esi be wòawɔe elabena le Yesu gbɔa woabena ɖe li wo mewɔna me le Yesu ya gbɔ ewɔna nu sia nu etem wɔna nu sia nu megaŋlɔ be wo yi ke mekpɔ ŋlɔ ŋkɔ gbakple kaƒomɔ dzesi ame kpɔ tsɔe ɖo ɖa oa kpɛgbɔ ye na wɔe kabakaba ti kaƒomɔ ɖe eye naŋlɔ ŋkɔ o gbakple kɔ me ne le gbakple kaƒomɔ dzesi oa naŋlɔ atsɔ ɖo ɖe blasieke vɔtɔn naɖeke o kple ne Blatonvonyi. 3 p.m. prompt. Le majiji me apaso atrova dogbera fika ye nuti fafa melele agbewa mo evi o pa gbe me ade nuti fafa lia atupe are akpata wa me are nuti fafa lia Yesu le manti fafa e Yesu Kristo atema na o nuti fafa eyata trɔ ɖe aƒetɔ la ŋuti le gbedodoɖa me da si le nu yiwo katã wɔm ne le aƒea me ɖe dalɔ le numawo me gbɔ eyi veve ɖe nye si eyi veve ɖe nye sia eye dalɔ le numawo me eye tsɔ yiya veve ɖe tsɔ yiya vevie eye na ge ɖe gbedodoɖa me eye na doɣli yɔ Mawu doɣli yɔ ɖelawo doɣli yɔ aƒetɔ Yesu eye na gblɔ xaxawo ƒe nya nɛ bena Yesu ne wena mo gbe ɖe gbe ŋkekewo me ne kpɔtɔ le wɔ me gbegbe kaka tsɔ yi ke va yi gɔ hã mo le ɖase ɖim nye tsama ge ɖe ɖaseɖilawo dome nye tsama ɖi ɖase tsɔ ɖaseɖiɖi ge ɖe agbenye me tension ya yi ke tutu abɔ nye ya fɔ nye tutu me tsi teƒe ɖeka mate maganɔ alea kaka sɔ yi o fiasi ya de agbaya dzo le dzi fiasi ya ho agbaya da le agbenye me fiasi ya nukuvi nya yi ke tsi ye nukpɔkpɔ zɔ agbanam ye nukpɔkpɔ nya agbanam me tsi teƒe ɖeka Yesu Kristo de nukuvi tsi na me ya de da le agbenye me bena leke Mawu ƒe ame agblɔe ame ne dɔ ɖo ɖam mesiamina yi ke le dɔ ɖo ɖam nya yi ke gblɔm wolea nya ne di agbenye ŋuti nya ne va me le agbenye me do gbe ɖa aƒetɔ akpɔ nublanyi na o aƒetɔ aɖo ŋku dzi o edo nugbe ɖe ŋuti o edo nugbe yeƒe nugbedodo ku ɖe o tsa ŋuti o ebe amewo katã woƒe lome dzu bliboa Togo dzu bliboa katã yeƒe dɔyɔyɔ ƒe nu sia le ka ame sia ame ŋuti ele yɔ dɔ ame sia ame le Syria dzu ame gbe ma gbea wobe Syria dzu bliboa katã kafukafu na Mawu Chitri. Kafu na Mawu. Praise the Lord. The time has come. Gameasu. Praise the Lord. Kafu na Mawu. I said praise. Mebe wa kafu Mawu. Your healing has arrived. Wo dɔyɔyɔ ava ɖo. Your healing has arrived. Wo lãmese ava ɖo. If you are inside the house. Ne aƒe me ne le xɔ me ɖa. Ne le xɔ me eye ne le kpɔ mɔ na ame ɖe be amedzro ɖe gbɔna ye ne se be ame ɖe zɔ gbɔna ye viwo ƒu du ebe eva ɖo papa mama eva ɖo ame yi ne le lalame ava ɖo lo leke na wɔ na bla abɔ da ɖe ananyi da ɖe ya kaba na tsitre ye na dogo na va yi kpe amea aha nenema ke na kpe dɔyɔyɔ wa ema na xɔe dɔyɔyɔ va ɖo na o hayahaya va ɖo na o katutu va ɖo na o ne le se Yesu ƒe ŋkɔa emae le ɖegbe fana o be va ɖo. Ne le se amen mamletoa. Ema nye be amen mamletoa nye be na o hwa gboa do asira ne la xɔnua. Dzidzɔkpɔkpɔ aseye tsotso
la aƒea me. Dzidzɔkpɔkpɔ aseye tsotso le aƒea me le kɔa dzi. Anɔ tsikpo, anɔ do ɣli kple dzidzɔ le afi sia afi. Ame yiwo katã le radio JV, ame yiwo le aƒea me, ame yiwo afi sia afi ke mie le dzidzɔ ava na mi. Dɔyɔyɔ va ɖo vɔ. Nakɔ asi ɖeka yi dzi eye nasɔ velia ada ɖe ɖokuiwo dzi. Eyi ne le yawɔ ma le nya le ɖokuiwo me be game nya esu nam, nukunu ƒe game eɖe nam. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu gã kae nye sia nenye o. Ewoe nye nukunu nala. Ewoe wɔna nukunu de na meme. Ewoe nana dɔyɔyɔ kpakple gaɖeɖe. Ewoe nana nuɖoɖo na gbegbe kuxi ɖe sia ɖe. Ewoe nye dɔyɔla. Ewoe nye kpeɖenutɔ. Ewoe nye ame yi do na ame ɖe dzi. Aƒetɔ me do gbe ɖa bena le gaƒoƒo ya mea, Mawu ƒe asitɔa me ne ge ɖe agbe sia agbe me, to asi agbe sia agbe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tso woƒe tadzi kaka sɔ yi ɖe woƒe afɔvia dzia, na be wo nukunu ƒe ŋusẽa ne ge ɖe ame sia ame ƒe agbe me fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nuku yiwo gbã ne kpɔ nu. Nuku yiwo gbã ne ʋu ne woakpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo to kuna wo nye mumui, woƒe to ne ʋu eye woase nu, woaƒo nu ƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Touch the transformation of the Lord. Begin to hear, begin to speak in Jesus. Aƒetɔ ƒe asika me ne va dzi o, eye Mawu ƒe nuwɔwɔ ƒe nusia ne va dzi o, tɔ nu sese na ƒo nu ƒo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Any swelling, any part of your body, I command nu that tete sia swelling nu tete come out in yi Jesus' ke le nu tsilɔ ƒe afi ɖe me de se na nu tete ma be nu tete ma le Yesu ƒe ŋkɔ me. Any pain in any part of your body, Vevesese le nu tsilɔ ƒe afi sia afi me de se nɛ bena vevesese ma ne dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me. the pain of arthritis, I speak Tsaƒe to you tsaƒe right vea now. me me de se na me ƒo nu na fifi haya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Issue of blood in any life, Eʋu sisi dɔ le ame ɖe ƒe agbe me fifi la, eʋu ma nu ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me. I pray for those who are paralyzed, those who are Me do stroke. gbe ɖa I pray that ame the Lord yiwo will touch your wo kpli bɔ, ame yiwo tension po, me de se na tension ƒe ŋusẽ ma be ne do go le miame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Those who are maimed, those who are paralyzed, I Ame pray that yiwo the kpli power bɔ, of God ame will come yiwo upon your body onye now, and you enjoy the healing, ame the yiwo kpli bɔ deliverance me of do the gbe ɖa kingdom bena of God. Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖiɖi ɖe mia dzi, bena Mawu me ƒe dɔyɔyɔ ƒe dzidzɔ ne ge ɖe miame le Yesu ƒe ŋkɔ me. The demon of madness, I command those demons come out in Aɖaʋadɔ ƒe Jesus' name. gbɔgbɔ me de se na gbɔgbɔ vɔ ma be ne do go le Yesu ƒe ŋkɔ me. Everywhere now, Afi sia afi fifi all manner of sickness, be dɔléle healed in ƒomevi ɖe Jesus' kpekpe name. ne xɔ hayahaya le Yesu ƒe ŋkɔ me. All manner of disease be healed in Lãmegbegblẽ Jesus' ƒomevi ɖe name. kpekpe ne haya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Lord, everywhere. Aƒetɔ afi sia afi The joy of healing, na be dɔyɔyɔ ƒe dzidzɔ the ne nɔ afi sia afi, excitement of deliverance, gaɖeɖe ƒe dzidzɔkpɔkpɔ ne ge ɖe afi sia afi, of total redemption eye in the ɖeɖekpɔkpɔ body, in the blibo mind, ƒe in the soul, aseyetsotso in the le woƒe brain, susu me, everywhere le woƒe in lãme, Jesus' le name. woƒe afi sia afi ne va me le Yesu ƒe ŋkɔ me.
ɖo kpe nukunua dzi na ame sia ame, ɖo kpe wò ŋusẽ dzi le agbe sia agbe me. Esi míagblɔ amen mamlɛtɔa daseɖiɖi le afi sia afi. Akpe na wò Aƒetɔ, elabena le wɔe. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Wakafu Mawu elabena nukunua eva ɖo na vɔ. Is that all the clapping? Wasikpe na Yesu. Did you hear that? Wasikpe na Yesu. Praise the Wasikpe na Yesu. Lord. The miracle is Wakafu already Mawu there. elabena Can you nukunu say ava it ɖo again? vɔ. Gblɔ bena ɖe kafu na Mawu nukunu nya ava ɖo vɔ. Gloire à Dieu, le miracle est déjà là. Est-ce que vous pouvez répéter? Okay, check up now. If you are do ɖokuiwo kpɔ. As you notice the miracle, just Ne say le praise the do Lord. Jesi We are going to nukunua join you in the presence. na doɣli be wakafu Mawu eye wòyike Today I said kplɔ mi ɖo quadruple. le radio JVA. Some people have already received the Mawu miracle yɔ of dɔ na o, salvation. Mawu tsɔ nukunu na o. More and Nukunu. more are coming. Ɖeɖekpɔkpɔ ƒe The nukunu, power has been released. dɔyɔyɔ nukunu ƒomevi ɖe kpekpe yi ke I'm waiting Mawu for that praise the Lord there. tsɔ na o le fiesia Okay. na yɔ I have not even le finished asieke speaking. vɔtɔn. It Naɖeke has wo kple started nɛ already. blatɔvɔ I nyi said today is Blatɔvɔ quadruple nyi. galore. eye naɖi ɖe asi. Yes. Egbe The ya other days it was left hand side. Now it's right hand side. nukunu The man of God etɔ said dzi on vɔ his right, edze in the gɔme middle vɔ here, in the front, ye on his left, amewo le the right hand amewo le has doɣli started today. dzidzɔɣli Yes, check up, check up, check do up, check ɖokuiwo up. kpɔ do ɖokuiwo kpɔ. I said check up. Mebe do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo kpɔ do ɖokuiwo kpɔ. Okay, okay. Ye I ma told you. eɣlia le ɖi vɔ megblẽ na mi alo megblẽ na mi wobe nukunu alɔzɔe ene nukunu tibɔsi ene teƒe ne Mawu ƒe nusiawo tu kae vɔ nusiawo le wɔ dɔ nukunu ma dzidzɔ eɣli asikpe le ɖi na Yesu le dɔ yi ke Mawu wɔ nenema wo le va me le aƒeawo me le kɔndzi le teƒe vovovowo prisonawo tsɔtsikpawo me teƒe sia kunu wòasɔ asi o yɔ bla asieke vɔtɔn naɖeke wo kple nɛ blatɔvɔ nyi blatɔvɔ nyi. It's not strange. It's not new. This one you cannot argue it. Another one there. I said I knew it. Eya ya nya ɖeke magblɔe la le kpɔa Something is up. naɖe ma le yamlɔwo yɔ ame yi gbɔ le nɔ eye miewɔ gbedodoɖa ya eye ne tsɔ wo xɔse wɔ ɖeka gbakple tɔ ye nukunu asue sia kpe ɖe ŋtsi eye miayɔ bla asieke vɔtɔn naɖeke wo kple nɛ blatɔvɔ nyi 93 04 38 38 afi yi dziɖoƒo mɔnya kaka nɔ anyi ɖo fifi ye wòle me vam le fifia o nukunu eme kɔ petepete eme kɔ petepete nukunu ŋutɔ tsi gaglãgbe yema Mawu le yɔ dɔ yema wotsa yɔ eye naɖi ɖe ase yɔ eye nakɔ Mawu nakafu Mawu ƒe ŋkɔ nukunu yi ke Mawu wɔ na o dɔyɔyɔ yi ke Mawu tsɔ na o fiesi ya yɔ nukunu gbago. Jeba, il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi et loue Seigneur. Mawu nyɔ ewɔ nu nyui aɖe nam luvɔ nyɔ tsitre eye nakafu Mawu nukunu le afi sia afi nukunu le afi sia afi Mawu wɔ nukunu Mawu nyɔ ewɔ nukunu le agbenye me ewɔ nukunu le agbenye me ewɔ amlima le agbenye me luvɔ nye kafu Yehowa nɔvi nye kafu Yehowa kɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti sɔ bubu na Mawu ƒe ŋkɔ naɖi ɖe asi yɔ 92 32 00 06
Et n'a dit d'assez. Alors 93 04 38 38. Et n'a dit d'assez. Na kafumaou. Na domaou pour encourage. Yema. Bekio chayame. Amen. Amen. You hear that? While we're singing, it also happened. You can hear that. You should hear for yourself. Put your hands together for the Lord. The Prince of Peace is doing great things already. The Prince of Peace is doing great things already. Our God is doing it. Bring them out. Bring them out. The stomach problem is gone. Bring them out. The spinal problem is gone. Bring them out. The pain is gone. Chape vers meo ojo dolele ma ojo dolele ma ojo dodo ki opo me ganu anyi dade o chite sonsoni chite tension jo apetola yo do yo e na di da se blase que votre na de ko plene blaton voni 93 04 38 38. Yo, et n'a dit d'assez. Yo. D'autres la peut amener la pora. Aïli le dit la fille da. Chicholi le dit la fille da. Mais demain le chipo la peut amener le choisé da. Nous quand tu la sais chomo. Ye peut nous kunu avane. Ehwe. Nya se da se di banto. Kafu na mau oyona mbe dokita jongwe no vinyonu ya nuku gbane pefe onyesia fifi ale ponu nuku gbagba jo nu mapo ajo eso iva ya to kunu pe mumu oponpo egbea nuku gbagba nkuvi ke gba megale ponu a evu ele ponu ebe ye pe nko enye Suzanne enu ke ma wona egbea ye pe nkuvio webe ye metele nu pom nyo ka ke gbe ke vanu dikpaji ama unyonto ebe pastor do edonu gbenai ye pe pomebli bo enu ke Yesu Kristo wona egbea elolo because as TS was giving the message the eye like fire. I said, God, don't pass me by. Jesus allowed me to come and go back today. Where is there your God? You boast to your God. Why your God cannot make you whole? But I thank God as the Lord come out in my eye. And I received power from my leg. In short, may the name of God be glorified. In the name of Jesus. And I promise you people, that be here for this crusade. If you don't receive your own miracle, check your life. Check your life, because Jesus has already done everything. God bless us in Jesus' name. How many fingers? 2. I'm looking at the star very shiny. 1. But because since I came here, when I look the earth, it just be as a star in my eyes. Kafu na mau. No vigno noa eledi dase. Nukuvi gbane epe feonyesi voa egbe le maupe ameape gbedodo da megbea ebe yese bena na de dole yepe nkuvi me abeg le trivie ne this a été le kpo nunyere waka fumawu. That thing is calling star. Medical people give different names to that. Is it cataract? Is it glaucoma? Numa yike gele nkuvi jine yale yu abeg le trivia. Dokita yora nko vovo ne. Everything that is inside your body, it has gone. Praise the Lord. I am Dr. Mrs. Jinembo Esther, and standing beside me is Madame Gladys. Madame Gladys yele ahanyeji. That is itch is for 4 months. And she also had a superficial tumor on her hand, on her right hand, which is going to now testify and show us what God has done for her after the prayer. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise Master Jesus. Wakafu apeto Yesu. My name is Musa Gladys. Oyona mbe Musa Gladys. Mecho Gambe region. I came from Gambe region, B location. I had a chronic stomach bite for 18 good years.
when I was coming here last December retreat, when the man of God was praying, he says, lay hand whenever you are feeling the pain. I lay my left hand on my stomach. After the prayer, I received my healing. But when I was planning to come down for this December global leg itching for 4 good months. But I determined in my heart that before for me to enter in the Walla land, let me receive my healing at the gate before entering here. Like this, like a bomb. But when I touch it, it is strong. My arm, I was very active with the arm. Even my leg, I was unable to move it. The man of God prayed. I said, lay hand whenever you are feeling the pain. My one hand was on the knee, another hand was here. But now I'm able now to react with my arm. There's nothing now on my arm. Praise the Lord. Yeso asi de kaso dare pe kloji so asi de kaso dare ye pe asi pe megbe afike nu tete alena e nu tete ajo ye le zon gba pe afo anyode ye le zon gba pe afo anyode kafu kafu na maou. Dieu lui a délivré ce soir. En venant ici, elle avait le démangeaison à la jambe gauche et puis elle avait la tumeur aussi au bras gauche. Mais après la prière de l'homme de Dieu, la tumeur a disparu. Toutes les démangeaisons sont parties. Elle se sent parfaitement bien. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Here we have a 9-year-old Connie Loretta Sigler who have not been able to walk without crutches. But tonight, after the prayer of the man of God, she walks on her own. Praise the Lord. Kafuna peto le boy TP sia novi nyon vie sia. My name is Forty Philemon. I fellowship in Deeper Life Tico. So I came here and I decided to visit they live here in Douala. So I went and saw them at home, so I decided to invite them here. And she has been sick for many years, sick herself. So this evening she came here, she was unable to walk without these crutches. But after the prayer of the man of God, she was able to walk and walk right from back there to this place. Praise the Lord. Hallelujah. Put your hands together for Jesus. Père Massile qu'elle si mettait le son que Martin Azanko les morts père mais avec Goudra Mebela et les son moi on connaît pas Orchestra. Sans coup pour l'or ne promis le hadijima. Praise the Lord. Let's listen to the next testifier. He has been like that for Abba Ryan. Hold it very well. His name is Abba Ryan. Nko eben konye Abba Ryan. He's my neighbor. He is my neighbor. Explain what happened. Please continue to check up the power of the release. Ma open usia, ochu kama open usia le mia dome. Any other case?
Okay, orchestra. Sanko pola on plomi. As the miracles are happening here, they are happening all over the world. Yes, in all the continents and subcontinents of the world. So we want to take online testimonies. Indeed, great things God is doing online, as the power of God is visiting us in the Alpha location here, so across the world, the power of God is touching lives. As I bring you this testimony from the GS official Facebook, Facebook dit praise the Lord. After the prayer of the man of God last night, the waste pain we had for long disappeared. Seigneur, nous avons ce témoignage de la page Facebook du SG Adeshagou Simeon. Glorifie le Seigneur parce que le Seigneur l'a guéri ce soir après la prière de l'homme de Dieu des douleurs au niveau de la taille. Gloire à Dieu. Our testimony from Liberia, where Grace is testifying of how God healed her. She said she has been having a problem since 2018 in her womb. But after the prayer of the man of God, she said she received her healing. Gloire à Dieu. Grâce Flomo du Libéria témoigne de la guérison de Dieu au niveau de son utérus, et ce problème avait commencé en 2018. Mais par la grâce de Dieu, elle a reçu sa guérison. Gloire à Dieu. Dauda Nasara, brother, wakafu apeto, yepo, ihodoyo. Be akota no yevem, le amemamlamela, yepo doyo blibo. Dieu est fidèle. Dauda Nasara a reçu sa guérison d'une douleur sévère à la poitrine au dernier Amen. Gloire au Seigneur. And now we bring you this testimony of the miracle God did in taking away fibroid. My name is Favor Alessa. I went to the hospital and they told me that I had fibroid. Fibroid is a common condition. It's a cause of infertility, flow, and some other complications. So in the course of going to GCK, as I came back from GCK, I feel like easing myself. So as I went and eased myself, I saw something big came out. So and I know that God already did the operations. God of healing, I thank you for doing surgery for me, for removing fibroid from me, without going to the hospital. So I praise the name of the Lord. Testimony. Patient Joshua diagnosed of cataract. Oh, poor cataract. Surgery which cost me. I couldn't afford it. And I had trouble seeing. But during the GCK in Togo, after the man of God prayed, she said, un témoignage de YouTube où notre bien-aimé Patience Joshua rend témoignage de comment Dieu l'a guéri du cataracte. À cause de cette maladie, cette personne devrait subir une opération chirurgicale qui devrait lui coûter des millions, ce qu'elle ne pouvait pas supporter. Mais lors de la croisade mondiale au Togo, elle a été guérie. Gloire à Dieu.
And now we return to the moderating overseer. Praise the Lord. Kafuna pito mino miaro kwindongpo ela bena nkunwa jovo. Next testifier. Praise the Lord. Praise the Lord. We have Mr. Ngambo Allen, who has been having multiple seizures that led to unable to walk, but after the prayer of the man of God, he has been able to walk from Monday up to the stage. Son, esi meke mo pe ami adogbera wole Jesus son. Mo pe jukon Ngabo Alain. Eye nyenye soa nyonu. Jimdeka enye sia. Eye yide kope. Eye novia de kabe sonku. Eye oyom bena ye soa jani. Obe ebe son jani kwa me gale docume ebe ple blaton ya ke me dira ye me nu ya me joko eye me bia be esi me ko wo chomo son mota o wa kwa do kume gbo wa me ga kumo gbo ke no via to na be ela ya wene ne kosira gbe yo fon kwa yo fon ti kan kawa e to gbera eye gardien pra fon no via yo bien c'est là de o yo e ma ha me yo e be na be e je moji bana eye to na pe to wene konsian ta eye il est entré, Gabriel de Kera, Eva, et Gerek Bodo Home, et Konanila, moment de témoignage, j'étais devant. Et Gerek Bodo Home, que Dakpenama voilà, il y a des mélas, il va se oublier, d'oublier se serrer, et au Gapoy, et au Jani, et Novio Dogbera, et Gaporeka, Gapovua, et Fonitite, ou bien c'est efficace, il y a, et bien, dès que Waka est la Nimba, et nous sommes partis, et bien, Chité. Mardi encore, il est tombé. Alors, depuis là, au fur et à mesure, il perd l'équilibre, il ne marche pas. Ce matin, quand nous l'amenions, il ne marchait pas, on l'a seulement tenu. Même pour rentrer, c'était un problème. Et tout à l'heure, les deux filles l'ont arrêté, l'ont tenu de gauche à droite, l'amener jusque là, il s'est assis. Alors quand l'homme de Dieu a fini, il a prié, il est parti. Un frère est sorti là, je ne sais pas où le frère est sorti. Le frère lui dit, tu peux marcher. Le frère lui dit, tu as reçu ta guérison. Marche, lève-toi. Le frère dit, marche, viens. Viens au fur et à mesure, maintenant les frères venaient, ils priaient. Il a marché de là-bas jusqu'ici seul. Il a marché jusqu'ici seul. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, merci parce que tu l'as localisé. Alléluia. The man is called Papa Ngabo Alain. Papa Ngabo Alain. Of convulsion at least 3 times last month, and after this series of convulsion, he lost his senses and he was not even able to walk or do anything. So after the prayer tonight, one brother came towards him and said, "Pa, rise up, you can walk." He rose up from behind and started walking till the front of the stage. And God has done a miracle in his life. Praise the Lord. Amen. Please, 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 please. There should be order. Okay. Amen. 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 That was the last testimony. Okay, let's take one again. Praise the Lord. Praise the Lord. This is Mr. Aya Lucas. He has suffered from blindness, complete blindness for 1 month. But after the prayer of the man of God today, something happened to him. Praise the Lord. And all the time, in fact, I'm so overwhelmed with joy with what happened with my father. Amen. Close to a month now, he just suddenly got blind.
He slept in the night very well. He woke up the next day in the morning. He could not see again. So we take him to 2 different hospitals. All the results are the same. The doctor said his eyes are completely blind. Then he never see again. Then they directed us to come to this program. Thank God, after the declaration of the man of God, I told him to walk on with faith. This is what he was using at first. I removed the stick for me and said, "Pa, walk, let me see." So I was in front of him. I said, "What color of dress am I putting?" He called me. So I'm really happy. I want to thank God. Please, can you tell us what color of dress she's wearing? What's the color of her dress? Well, I'm still your honor. Okay, what's the color of my own dress? This one inside is red, mark. Yes. This one inside is red, mark. But this one outside is white, no? Yes, it's white. Praise the Lord. Put your hands together. Put your hands together. Il s'appelle Papa Lucas, ça fait 1 mois qu'il est aveugle. Il s'est couché la nuit et il s'est levé le matin, il ne pouvait plus voir. Et depuis 1 mois, ses enfants l'ont amené dans 2 différents hôpitaux, pas de solution. Et on a dit qu'il ne va plus voir. Mais après la prière de ce soir, ses yeux se sont ouverts et il peut voir parfaitement bien. Gloire à Dieu. Okay, we have online testimonies. The other ones prepare for tomorrow. Indeed, great things God is doing online. As we bring you this testimony from YouTube, he said, "Praise the Lord, I am healed from chronic cough today." And the Lord took it away after the prayer of the man of God. Oui, Dieu fait de grandes choses. Un témoignage de YouTube dit, chronique aujourd'hui après la prière de Dieu. Oladele Afolabi echo YouTube ji ebe kakafuna peto ikodo yo. I had been in and out of the hospital all week long, but after the GCK on Friday night, Alléluia. Nous avons un autre témoignage sur YouTube. Afolabi dit, gloire à Dieu, j'ai été guéri d'une fièvre typhoïde. J'allais et revenais de toute la après la croisade du vendredi, j'ai reçu ma guérison. Gloire à Dieu. We bring you this testimony from a location in Lagos, Nigeria. My name is Sister Rosemary Machi. I came here on Sunday and as Pastor was praying, he said that council was under your armpit. The Lord has taken it away. I said amen. So when I got home, I forgotten. I was just changing my clothes and I heard a voice because I used to have a brooch under my armpit, sorry. Ebe nane ten ahato menai eye ke gboso esubosubo mela ebe enu aten enu gorole ten ahato menai esime ke paso do gbera vola ebe gboba fome eye ye nglobe ebe na nanele ahato mena idadole akwa isegbeare beneto bene ne do do kwipo for when kill ahato mena galema ido do kwipo memba imeko naneke o ye do do kwipo pa enua ejo blibo wakafu apeto ma nga ojo le jijipe mo ponu oji. It's the Lord. We had an important personality in our midst. The literal president of SEPEC. And there have been the people actually organizing with us. And galvanizing people to come to this crusade. That is Reverend Pastor Bubuto Makembe.
He is here. This is him here. Put your hands together for the Lord. In fact, he was out with us for the publicity himself. And all his entourage. I believe he will be here for the ministers' conference tomorrow. He has made it like this that he will be. Praise the Lord. We are going to rise up now to pray. Just rise up and let's pray together. Our Father, we are grateful unto you for the release of your word. You save and you redeem your people. You've made them citizens of your kingdom. And those who came to the Prince of Peace, every impediment in their lives have been taken off. Legs that could not walk have walked. The eyes that couldn't see have seen. Thank you for your faithfulness. We pray for your people. That as we go to come back tomorrow for the ministers, workers, and professional conference. You bless your people more abundantly in Jesus' name. We thank you, Lord, because we know your answer. You will take your people safely to their different homes. And you bring them here early enough so that they can meet the rendezvous with you. Thank you because it is done. And those following online, you be with them too as they retire to come back tomorrow for the ministers' conference. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. Tomorrow, lunch hour with Jesus at 2:30 p.m. And all ministers of the gospel come in time. All workers of the church come in time. All professionals come in time. You should be here so that you receive everything God has for you. Those online, good night. Amen.